Hlekani Afrika Dzonga hlekani mingiselo mngana lona FM na kuhlekanisa kula ngengisela xitichi xiriko Kenzile tatana Mdaka Raymond vavuya ku na xipano xa Amanjuto kusuka le ka ntlangu ka tournament leyi riko le Egipta lesi va vuyile va kwala Afrika Dzonga ihungu leri ngele ku fambeni hi ndlela leyi ka ngamukela mingiselo wa mina nangona ku Afrika wa vulavula mina ni khalanga Pet Mathebula ni wa smart wa Jimo xithlango maxingiritano wa xicacana makunelo wa ndandadzi ku tisala nangona ku Afrika wa vulavula wu humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa ifama swin'wa fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu wala nga yingisela uri kona ku rhamba mingiselo wa mina Gauteng Mpumalanga North West Limpopo nawe kuma audio streaming kumbe SABC Plus swin'wana se yi kumisaka xiswo timhaka titele timhaka kambe teto hinkwato hi ta bula hi tona ndaka leswi hambi ku ri mhaka eka Afrika wa vulavula fanele president ba yena va nga fambi va vulavula na vanhu lavawani before meeting ya vona ya le White House wa vunharhu va nga vulavuli na vanhu van'wanyana a va vulavuli na Trump ku sungula loko va heta ku vulavula na Trump va ta vulavula na vanhu van'wanyana xilo lexi fanele va xi langutisa ku ri meeting ya vona na Trump yi nga tlheli fana na meeting leya ya Zelensky ku ta holoviwa a White House va phinda va humiliate president wa yena so fanele va swi langutisa swilo leswiwani hikuva Trump u na ku ri khalanga a vulavula a vitana vanhu va media va maphepha va ti-TV a vulavula na vona before ku tshamiwa hansi ku lunghisiwa swilo leswi ku nga twaniki hi swona palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hele ka mngana lona na FM komandela ka vula hi hlanganini mingiselo mena kwalo nga yingisela ri ko akhensa swinene minjani la ka kuna mutu un'wana veri le ka xibakela a tiko kota ka yini va kwa xibakeleni ayayaya mo tshama mi ri ku panana kumbe ku endleka yini va ku hele xibakeleni kambe swi ri tara khensa swinene loko yi yingiserile ka nhlekani lowu nangona ku Afrika wa vulavula ka mngana lona na FM komandela a hi ku timingiselo mena ku timhaka hi tingani leti nga khoma tona hina hi ku lulamisele leti mi ta mi yi vonini hoyi la yi ri ko a Diepsloot tolo andaka a Diepkloof tolo andaka loko ku ve na ku kombisa ku vilela andaka loko va ku un'wana xavise ndhawu veri va masipala wa doroba ra Joni vo jijiji sweswi a va swi tivi ku ima nga xavisa a swi koteki va swi tivi vo vula ku a va swi tivi kambe ku va nga swi tivi a swi koteki un'wana wa vo wa swi tiva hi ndlela yaleyo se hambi vujijiji byolebyo mhaka nkulu leyi lava ku vulavula hi yona i timhaka ta ku ri mi nga rivali minduku ku na timhaka leta ta mpimanyeto budget 3.0 va ra vunharhu holobye Enoch Godongwana lava va economic freedom fighters va nge a va tshiki ntirho se loko va ka va nyika mpimanyeto walowa ku hlayiwa timiliyoni na timiliyoni ta tirhandi kambe ke xivutiso ku tlhela ku va ku loko ku va ku hlayiwa timiliyoni ta tirhandi vusweti byi njhani mi va vonini vanhu va kha va dodombanela la titomboweni va dodombanela tihlampfi ni ri titomboweni mhaka ku vanhu vo tala va loko va vulavula hi timhaka ta tihlampfi va ti yisa ka holobye titomboweni onge timoya wa vo nga mahlweni wa etlela hi ku rula kambe mhaka yeleyo va dodombana na tona hi mhaka ku vusweti byi tikomba byi kha byi tlakuke ngopfu Afrika-Dzonga vanhu va le ku hluphekeni la kumbe hi le ku hluphekeni laha handle la hi hlupheka hi ku hambanahambana hi ku hlupheka ku hambana na hina tanihi vaaki hi ndlela yaleyo se hi mhaka yeleyo swi hetelela swi endla leswaku ku va na ku loko se hi kha hi vulavula hi langutela timhaka ta mpimanyeto wa holobye Enoch Godongwana mindzuku hi twisisa ku kumbexana swi ri kahle ku hi languta ku xana hikokwalaho ka yini hi tlhela hi va hi ri na vusweti lebyi hi nga langutana na byona tatana Miyelani Holeni kusuka ka Ntiyiso Consulting hi ta va hi kha hi bula na vona nga ri khale hi va hi nyika xifaniso xa ku ku endleka yini mhaka yeleyo handle ka sweswo yin'wana mhaka leyi nga ta bula hi yona miyingiseri wa mugana lona FM i timhaka ta ku ai Afrika-Dzonga mara mangutsundzuka mfundhisi Timothy Omotoso mfundhisi Timothy Omotoso va khomiwile va tshama malembe ya kumbe ka nhungu va ri jele ku ka ku ringeta ku tengiwa swi nga ndli ivi nandzu lowu herisiwa masundzuka loko herisiwa va huma loko va ha tlangela handle va khomiwa hi nawu walowa ku va tlule milawu yin'wana ya timhaka ta mafambi ta ku ya matikweni yan'wana ivi hi laha ni nga vula na mina kwala ka nongonoko walowu ni ku a se hi ndlela ya vo yo famba leyi matsundzuka lava va masocha va leteriwa swa vusocha halaya a Mpumalanga ni vurise sweswi va fambile se sweswi ni vulavulaka na n'wina nkulukumba wa Motosho va le kaya va le Nigeria se loko va ri Nigeria twanana ku ve ri yini va NPA ve ri hayi
a swi na mhaka hi ta va hi kha hi ta endla swilo swa appeal ka xiboho lexi a xi nga tekiwa hi muavanyisi laha hi la ku ta ku hi swi landzelerisa nandzu lowu hayi kha wu nge heli tani mara va yi kaya va ta vuya kwala kaya leyi ka ritiko loko ku ri ku va ta vuya hikokwalaho ka yini mahahlo lama ma nga le va makwavo lava va nga le eSwatini swo ka swi tandza lava va hehliwaka hi ku dlaya AKA swi le ku tsandzeni swa va Gupta swi kwihi swi helele moyeni va le ku va ta haya swa mfundhisi hayi la ku holova na swirho swa MK mfundhisi wun'wana na hi le ku laviweni la na koho kwihi se i swin'wana swa leswi kumbexana hi nga tsakela ku twa n'we kun'we miangulo mukuyini mhaka yaleyo kambe hi ta bula na advocate Ntsako Terence Baloyi kusuka ka Baloyi Ntsako Attorneys hi bula na vona hi twa ku vona va ri yini eka timhaka toleto nawu kahle wu ri yini wa tiko ra Afrika-Dzonga hi leswi hi nga ta va kha hi swi languteli miyingiseri wa Munghana Lonene FM ni kume riqingho kusuka ka miyingiseri a ku va RAL loko ku nga RAL swi vula ku i SANRAL va pfule patu ra xinkarhani le ka Mageba hi mhaka ya ku kule ku ndliweni biloho leri ri nga hodloka ma swi vona hambi le ka Ndhambi hambi le ka Mageba kambe ku fanele ku ri ka Ndhambi hi ku biloho leri ri nga hodloka ri le ka Ndhambi se loko va pfule nkarhi wa patu ra ku pfa ri tirhisiwa vo nga ti vaaki va kume rin'wana ro antswa se vaaki va nge vanhu lava hi bela ritsuri laha ku hanyeki laha a va tirhisi reriya ri nga ndliwa hi lava va nga va bulela rona va ku pfana na mitirhisa rona se swin'wana swa leswi kumbexani na n'we mi nga hetela ku mi swi landzelela miyingiseri wa Munghana Lonene FM makombandlela tola ni nghele vhengele rin'wana cindani va ku bona va chava no ya health center hi mhaka ku loko va vulavula hi vona a moyeni loko va fika le va byeriwa ku a ni mi ya ku ta hepota kule ka Afrika wa vulavula fambani mi ya hepota hi vona ku va ta ndla ku ze va vula sweswo swa vavava ku ze va vula sweswo swa vavava na lava hi vulavula hi vo hola va swa vurindzi ma-security va horile ene ku va horile mata mi vona yini mi vone ku a va ha foni a va ha vuli nchumu a va na nchumu heyi sa hi ku timikisela mina 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 ku na ku ringanyeta loku nga tisiwa hi premier ka ku fanele ku languti ku vanhu va byarisiwa vutihlamuleri lava va hetelaka va hi pfuna ka tikontraka to hambanahambana ta mfumo i ntiyiso ka mapatu ya endliwa kambirhi yini tindlu ti endliwa kambirhi hi mhaka yini hi mhaka ku ta vanhu vo ka va nga swi koti sa ku byarisiwa vutihlamuleri vanhu na va lava nga ni ka tikontraka a hi amukeleni loyi hleka enhlekani Khalanga Mpfukeni epfukeni hi nga vona Mpfukeni Khalanga no a ni la ku vulavula hi leswi ya swi vulavula hi ntiko wa ikhonomi vhiki leri nga hela eDurban Road la a va vulavula ngopfu hi mhaka ya ku pfumaleka ka mintirho laha tikweni ra Afrika-Dzonga ku Khalanga ni ke va karhi va kombisa ku xin'wana xa swivangelo leswi endlaku ku pfumaleka ngopfu mintirho laha tikweni i ku va tiyunivhesiti leti hi nga na tona ti ri ku tsandzekeni ku tsa vanhu hi ndlela leyi nga enela va tlhele va kombisa ku vanhu lava va dyondzelaka mintirho laha tikweni ra Afrika-Dzonga va le ku chuzeni ka ti-career choices leti ikhonomi yi nga laveki tona ka nkarhi wa sweswiwani so loko ni yingisela hinkwaswo leswi Khalanga ni heta ni twa onge we are chasing a mirage tanihi tiko ra Afrika-Dzonga ende ni nga ni kombisa Khalanga ku the late Steve Biko a va tala ku vula marito ya ku for us to get the right answers we must ask the right questions se ni la ku twisisa Khalanga ni nga ri ku kongomiseni ngopfu xivutiso xa mina eka n'wina kambe just ku va munhu a xi veka tafuleni ku loko hi ku ti-skills to karhi leti ikhonomi yi lavaka tona ku fanele ku va ku ri leta njhani ti-skills letiwa ende ni vula so Khalanga hi ku masiku hinkwawo vulavisisi leswi swi tlhelaka swi khomisiwa na hi vona va mfumo byi komba leswaku hi na nkayivelo wukulu wa vaongori hi na nkayivelo wukulu wa vadyondzisi hi na nkayivelo wukulu wa ti-social workers nkarhi wun'wanyana hi tlhela hi byeriwa na ku vanhu a va fanele va rhangisa ngopfu emahlweni mhaka ya ti-STEM subjects mara sweswi hambi madokodela manene
vele ku tsandzekeni ka kuma mintirho khalanga vo lo tshama van'wanyana va kona se ni lava ku ta twisisa ku loko hi ku ti-skills to karhi leti ikhonomi yi lavaka toho ku va ku ri leta njhani hi ku vanhu va le ku dyondzeni ka ti-skills leti hi nga ku byeriweni ku ti le ku xoteni swinene hi ku ya hi tinhlayinhlayo laha tikweni mara a va le ku kumeni ka mintirho xin'wana xa kona hi tlhela hi twa khalanga ku mabindzu lama nga kona laha tikweni ra hina lama ma fambisiwaka ngopfu hi vanhu va nhlonge yo basa va le ku faileni ka ku reinvesta back into the economy van'wanyana va kona va teka timali leti va ti endlaka la South Africa va ti veka ka ti-account offshore le matikweni mambe leyi a va le ku reinvesteni ka ikhonomi ya hina so ni nga vula khalanga ku munhu wo fana na nkulukumba Daviruti loko ni tala ku va yingisela minkarhi yo tala in terms of his analysis va tala ngopfu ku teka layini liya ya ku loko ku za ku feyila nyana xin'wana laha tikweni va ta ku let's go the road ya privatization because na sweswi a ni kha ni twa va kombisa ku ti-university ta hina they are not fit for purpose se swi vula ku a hi rhangiseni ngopfu mhaka ya private education ku maybe ku nga va ku ri yona leyi nga va ku a silver bullet ka ti-problem tin'wana leti hi nga na to tanihi tiko mara I'm not convinced ku swilo leswi va swi vulaka nkulukumba Daviruti khalanga swi na ntiyiso ku na mhaka leyi mi nga sungula hi yona leyi ya ti-skills ku leti ti nga va ku ti kha ti xota ku nga va ku ri tihi ivi van'wani va ku ti tshama ti kha ti ndzundzuluka hileswaku namuntlha mi nga ku kayivela lexi kambe mi kuma ku mindzuku ikhonomi yi voyamela tlhelo leriya ku fana na sweswi hi rilaka ngopfu hi timhaka leti ti fambelanaka na technology ti fambelanaka na IT yi kha yi anama se kumbexani ku nga vuriwa ku loko ku ve vuswikoti lebyi byi le ku kayiveleni ku fana na mina siku rin'wana loko ni kha ni vulavula hi swona na ha swi tsundzuka kahle muyingiseri a ni vulavula ni tlhela ni languta na timhaka ta ku loko ha ha ri la tikweni ra le kaya mi kuma ku a hi swi koti na ku ti cincela ti-charging point ka tifoni leti munhu un'wana na un'wana ka vanhu vo tala lava nga koho a nga na foni swi vula ku hi mpela hi va ha salela ndzhaku ku na swin'wana kumbe ku na vuswikoti byin'wana lebyi tanihi hi tiko hi nge le ku saleleni ka byona ndzhaku hambileswi loko wo tsutsumela kona hinkwerhu hi ta tlhelela ka xiyimo xexi hi nga tshama hi va na xona matsundzuka ku tshame ku va na ku kayivela ka vadyondzisi hi mhaka ku vanhu hinkwavo va ya ka vudyondzisi ku kayivela mintirho ya yini mhaka ku vanhu va sweswo impela khalanga leswi mi swi vulaku na ni twa ende ni twa swi ri na nkoka naswona ku hi fane hi teka a balance approach loko hi dilana na yona this issue mara lexi mina xi nga ni enerisi kahle khalanga i ku va hi ku na ti-skills to karhi leti ikhonomi yi lavaka toho phela ku va ikhonomi yi operate khalanga hi nida mathicara hi nida tinese hi ku loko rihanyo ra hina ri nga tshamisekanga swi vula ku na hina van'wana hi nge yi mintirhweni we need each other ka ikhonomi khalanga ecosystem leyiwani yi dictate ku hinkwenu ka hina hi na nkoka so that is why ni ku loko sweswi va ta cinca va ku no vanhu va le ku dyondzeleni ka swilo swa wrong that's why va nga ri kumeni ka mintirho ku ri hi ku vulavisisi byi le ku kombeni ku vanhu va lava tinese teto ta laveka ende ti le ku kayiveleni madokodela va le ku lavekeni va le ku kayiveleni ku ri hi ku vo lo tshama na ti-qualification a va le ku thoriweni masivona se that's why ni ku kwalani we are chasing a mirage swa ku tshama ka ku cinciwa i target khalanga ya ku vanhu mi ta byeriwa ku dyondzani loko se mi dyondzeni mi byeriwa ku mi dyondzele swilo swa wrong ani ngo kumbexani kwala a hi nyikeni xikombiso hi mani a nga sweswiwani a swi tiva Afrika-Dzonga ku tinese ta laveka kambe a ti le ku thoriweni kambe xivangelo xa ka ti nga thoriwi veri yini xivangelo xa ka nga thoriwi veri i timhaka ta ku ikhonomi ya hina a yi le ku tirheni swona se loko ikhonomi yi nga tirhi swona swi vula ku mfumo a wu na xisakani xa kenela lexi xa ku yi nga kota ku thola vanhu lava nga ka ti-frontline services hi ndlela yaleyo kambe xivutiso ku ta va ku va ikhonomi yi nga tirhi i swivangelo swa ku yini ivi kumbexani mutivi wa ikhonomi Daviruti kumbexani mhaka ya ku na mintirho yo tala leyi yi nga ri ku na vanhu se xivutiso i ku yi kona na mintirho yaleyo van'wani va ta mi byela ku vhiki na vhiki ku advertise wa mintirho kambe vanhu lava nga na vuswikoti byalebyo a va kona a ni tivi i njhaka njekisano lowu nga ta ya mahlweni phela mativo khalanga munhu wo fana na nkulukumba Daviruti a hi nge loko mo langutisa capitalism as both an economic and political system a swi olovi ku va nga huma va ta hi byela ku capitalism maybe yi le ku feyileni yo as a system mandiseti hi ku phela ku va capitalism yi fanele yi thrive ku fanele ku va ku ri na inequality ku fanele ku va ku ri na poverty ku fanele ku va ku ri na lava va nga na
va nga na swilo swinene ku tlhela ku va ku ri na lava pfumalaka swinene leswaku capitalism yi operate ngopfu hi ndlela yo fana yaleyo khalanga but loko se ma langutisa va twala ku va voyamela ngopfu sayitini leyini hambi ku ri Eskom a va tala ku hi byela ku Eskom a yi privatize because a ka ha ri na ndlela yin'wanyani Eskom yi nga kota ku va yi kha yi tikuma yi vuyelela vutshan'wini mara ka ha swi vona sweswi nga ku endliweni laha holobye khosi yetu ra Mukhupa va busy va le ku tirheni laha ma swi vona so that's why ni ku vo va tsutsumela ngopfu ka mhaka ya ku a ku privatize everything and leswi ni vonaka nga ku swi va swi nga tshamisekanga ngopfungopfu loko hi languta ngo mhaka ya inequality la tikweni ra hina kambe ni tshama ku mina n'we hi nga pfumelelana ku Eskom hi ku ya hi leswi yi nga xiswona sweswi yi privatize ho ka hi nga se lava ku swi vula yale walo nga banjeka nje ngicela nje ku nga khalani kombo Dominic okay so 0860002543 must maintenance te va vulavula ke tona vele ku va vulavula hi timhaka ta ku to outsourciwa ku ndla tikhampani ti-private company so mi nga kota ku swi vona ku xitafu lexiya xa 45-47 million a xa ha ri xona loko ku pimanisiwa na lexi nga koho hi ndlela yaleyo a hi koti mingiselo wa mina 0860002543 kambe hi lava swilo swo tala swa ku vanhu loko va ta va nghena va anamisa miehleketo ma swi vona kambe lava ni nga va laveku mina hi lava vo va nga ngheni laha va ni lava loko se ni chayisile to ma vona muyingiseri luya a nga sungula nongonoko kahle leswi hi lava swona mina hetela nkarhi leswiya n'wina nghena kwala hi vulavula kwala leswaku nhlengeletani Afrika wa vulavula yi ta ya mahlweni loko mina ni ri kaya swona a hi swona loko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ungayelele eka Afrika wa vulavula mina na pfumela ku government leyi ya hina yi tshikelela ngopfu vanhu why ka mali leyi betlo va vala loko yi fanele ku yi gonya va nga yendli ku yi gonya yi khumba na vanhu lava ti-minister hi mhaka kahle ku va kha ku tshikeleriwa switiwana vanhu lava va ti-minister vona a va endli ku va va na VAT swi vula ku xisiwana xi ta tshama xi ri xisiwana mi nge vuli ku va endli ku va na VAT a ni va xava swakudya na switirhisiwa swi va ku swi ri na VAT loko a xava movha ku na VAT loko a xava yindlu baji suti sweswo mara mati va tirhisa mahala gezi va tirhisa mahala hi swona a yi va khumbi ngopfu VAT yaleyo loko hi vulavula hi gezi loko hi vulavula hi mati swilo sweswo va swi tirhisa mahala VAT a yi kona ka sweswo swi vula ku ho vulavula swilo swintsanana leswi swi nga kona hi nga vulavula loko va xava tiyindlu loko va xava timovha hi swona swa twala mara loko hi vulavula hi mati loko hi vulavula hi gezi VAT a yi va khumbi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM akoma ndlela khensi loko yingisela Munghana Lonene FM u kwala u nga yingisela u ri ko hi ndlela leyo ni majala ma mele gumbani na swi lava ku va na nhlengeletano na wona hi bula nyana ku hi twa mahungu ya kahle huma bulwini hi le bulwini kumbe le gumbani a gumbani hi twa mahungu ya kahle huma gumbani ya kahle hi tshika yala hi nga ma tolovela ma swi vona ma ku hi le ka xibakele kumbe le xibakeleni kumbe le yini hi twa mahungu ya kahle ku vanhu va le ku ndleni ka ti-app ene leswiwani swi vuletiwa ku va ta kota ku kuma mpfuneto wa swa timali ka n'we van'wamabindzu mi endla vuvekisi ku endlela ku yini ku endlela ku vanhu na vona va ta hetelela va tikuma na vo va humelela hi va mhaka kona vo lo tidyondzisa ti-app letiya va nga le ku yi endleni hi ndlela yaleyo kambe ni tshemba ku siku rin'wana hi ta tshama na vo hi bula hi ndlela yaleyo a hi amukeleni lowu mingiseri hi nhlekani buta mina mpfukeni hi pfukile minjhani hi pfukela khensa swinene n'wina mi khome ti timhaka botshepe ni ya ni khominyana ya politika Dzonga swi tikomba i nga ri mavandla lama hi ma votelaka ma hi feyila hi ku ya hi tiko loko ni ku ma hi feyila hi le ni ngo yini botshepe hi tshami kha hi ri la nkarhi wo tala kha ku ri mintirho a yi kona hi na xikombiso xin'wana nyana lexi a xi fane xi lunghisekile hi ku swi apura xihoxo xa ka Siyangani lexi a ku fanele ku ve na mintirho swibakele tlhelo ku vanhu va tshama na milomu ya vona va swi tiva ku a swi swi lunghisile ku swi tshamisela kahle ende loko vo swi botshepe loko leswi teka vo fika va tsundzuxa ka Siyangani ku ri ku fanele ku endliwa yini na yini na yini mintirho swi ta va yi ri kona so a swi nga stopiwanga swi nga swi stopiwa swi nga swi nga vangi kona swi nga rini botshepe loko vo loko mavandla lama hi nga na wona hina va na vanhu va vutivi swinene loko va swi vona ku swi nga hoxeka mi tsandza hi yini ku fika mi vulavula ku ri hi ku mintirho leyiwa ya gonya henhla
hi fika hi tsundzuxa ku ri a ku ndluli leswi na leswi leswiwa swi tshamiseke vona mintirho swi tikomba hi nga ri bona va lavanyana lepula ro tlhava la phakati a va na lepula ro tlhava that's why va nga pfumela va nga ndlangi swo fana sweswo kambe mi fika njhani kwala ka lepula but loko leseke a ku mhaka ya ku ri lepula ro va kona phakati a ni byela mina swa swi phuxekile swo swa ka siyandala swa swi tshamiseke kahle a va ta va tshuneri hinkwavo lava va nga tiva mi va byela ku ri a hi landzeleli leswiwani ni leswiwani ku swi tshamiseka hikuva se mi vula ku van'wana va ala na lepula kumbe van'wana a va pfumeli ku lepula ri nghena hikwalaho ka lepula botpet hikokwalaho ka lepula kwani bona va lava ku vafundhisi va fika va ndla swilo swa vo swi nga ri kahle va famba ku twiwa mali ntsena nemetwile ta twa nhlengeletano leyi nga ta va kona mundzuku ku yi ri yini na timhaka ta tingumbulaka ta lepula lepula na kambe swi ri tani mingisera mugana lona FM hi 20 kumanga misava awara ya n'we ya ta va emisekweni lava tshamaka va cincacinca ngopfu ku nga ri yena hlulani family magayisa hi tisela ku hlokomhaka ta mahungu kambe ya hi 20 kumanga misava awara ya n'we ta emisekweni nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya tsari nkowankowa giyani na le kafani eka 92.6 FM Munghana FM Makombandlela namtshemba n'we ya muyingiseri wa Afrika wa vulavula nimtshemba kahle hi yo mhaka na sweswi ni khani ka yini na hi buleni ku na vusweti laha Afrika-Dzonga vanhu va le ku hluphekeni vanhu hi le ku hluphekeni kambe ku hlayiwa timiliyoni loko holobye va vulavula hi va trillion mindzuku xana xivutiso ku ta va ku ri ku loko u langutile xiyimo lexi hi nga ka xona hi nga huma njhani tanihi tiko ka vusweti bya muxaka wolowo tatana miyelano leni va ntiyiso consulting ta vulavula na vona loko hi vuya mahungu na misava se hi lava ku twa wehe kwalaho nga kona ku angula ku yini ka mhaka yaleyo ya vusiwana vanhu va ze va lwela hlampfi a ni vuli ku yi hlampfi i ximakiwa xa le hansi kumbe yini no vula vanhu va ze va lwela hlampfi van'we va vaviseka hi mhaka ya hlampfi matsubona so i mhaka leyi kumbexani swi nga leswi i mhaka leyi kumbexani ni vona ku a swi ta swi ri kahle ku hi vulavula hi yona mina na wena miyingiseri wa Munghana Lonene FM tlhandla kambirhi handle ka timhaka teto ta hlampfi timhaka ta va omotosho ai mani mina ni swi twisisi ku endleka yini malembe lama hinkwawo a nga hehliwi hi nandzu luwa wa ku yena i nghenela tikweni swi nga ri nawini hiko swi kumeka sweswi ku na vanhu va tlelaka ntirhweni ku na vanhu va tlelaka hi nkarhi wa ntirho hiku loko ku ri ku hi kho swi vonaka sweswiwani loko se a humisiwi hi mahumelelo lama van'wana va nge i nga ri hume mixaxaxa i humini ivi kusuka kwalano a hetelela a famba se loko a fambile sweswiwani mi ta n'wi vuyisa hi milawu yaliya to vuya kwala kwa n'wina swi ka swi tsandza va lava va kwala eSwatini kwala a nge le ku vuyeni munhu vanhu lava va hehliwaka ku dlaya AKA a va le ku vuyeni swi le ku tikeni va Gupta no vulavula leswi vanhu va vulavula leswi va amukerini lava hiko va nge vuyi se hi ta va hi bula na advocate Ntsako Terence Baloyi ka nhlekano wa siku na namuntlha hi twa ku vo va ri yini kusuka ka Baloyi Ntsako a tennis hi twa ku va angulo va ku yini ka mhaka leyi bulaka hi yona na vo hi ta bula na vona hala ntsungeni wa awara ya n'we hi ndlela yaleyo sa hi ku tumingiselo wa mina 0860 002543 kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi lowu sungula nhlekani Khalanga papa minjani hi pfukile papa minjani n'we hi pongweni na vinyi va yona a khensa hi le ka masi ya xikhosini nya rivonga ni Mike Bravo ne ni ta nghena ka leri ra mfundhisi Khalanga ni ta vulavula hi hungu leri ni ta sungula hi hungu leri na wa hina kahle a wu tiyangi vanhu Afrika-Dzonga va nghena hi ku rhandza va huma hi ku rhandza why ni tano va NPA va vulavula hi mhaka ya appeal ku hi lava ku omotoso nandzu luya hi wu pfuxa hi appeal ku a ta vuya a khomiwa swi tsandze Bushiri mfundhisi na yena swi tsandze va Gupta na vona ha vulavula hi vona na sweswi ku ri nandzu luya wu helele moyeni a vele ku khomiweni that's why hi vulavula ku nawu wa hina a wu tiyangi swin'wana leswi mina ni nga swi langutisa ni ri nexe i mavonelo ya mina
langutise ku Afrika-Dzonga loko wo ze i va na mali swi vula ku jele a yi ku fanelangi, jele yi fanele swisiwana. Wena loko ze i va na mali swi vula ku i ta khomiwa kumbe i va loko la ku ta fika la yi nga ta khomiwa, mara loko i ya tenga va ku hayi munhu luya a hi n'wi voni nandzu, milandzu ya so a hi yona na yini swilo swa kona swi ya helela amoyeni. Kumbexana mi twa va ku yini munhu wa kona a hi n'wi khomi, munhu wa kona ha n'wi gweva mara hi n'wi gweva a ri le handle a nga ngheni a tirongweni, swi sala swi hi nyika mihleketelo ya yini yo ya njhani yo tirongo kahle yi akeriwe swisiwana. Vanhu lava nga mali a va akeriwangi yona, va endla hi ku rhandza xin'wana na xin'wana lexi va xi rhandzaka laha Afrika-Dzonga, va kha va tiva ku nawu wa le Afrika-Dzonga a wu tiyangi, va nghena hi ku rhandza va huma hi ku nghena na cancer danki. kambe a xiphuseni ku switarata swi na mavito ne leswi nga na mavito hi leswi swe le hansi ka patu chama vudzi mi swi tiva kahle khalanga. se swi ndliwe hi va mani mavito lamaya? Mavito lama kahle swi endliwe hi tindhawu ezitha leswi nga la va tshama vudzi. mara ku ha switarata musi a swi khuleliwanga a ku vonaka ku ri swi ta vonaka ku ri khwati mara ku ri na vito ra xitarata. khalanga swilo leswi i khale kha hi swi lwela ku ri hi khurheliwa hi loko ku ri na nkosi, mara ku Collins Chavani yi ta hi khurhela a va teni va ta hi khurhela i khale kha hi swi vulavula na switandi swe le hansi leswintshwa venge i tigedi ku na switandi swintshwa mara swi na gezi mara switarata a swi kona swi hi le ka vuxika swi vula ku vana va ya phujalera va famba hi swingediyamu swa tihomu. Nemetweni but hayi nemetweni 0860002543 i 13 minutes ntsena ngo sibawura ya khomemiri ni ndeko a khale ngopfu ni vona ku ri na switarata mavito ya switarata se ni ku mara ku ha xitarata musilo ai ai amukele ngwana mingiserilo nhlekani hayi khalanga mpfukeli i pfukeli nga vo hayi pfukeli a ni lava ku jamba leya timhaka ta vusiwana ka South Africa. ya vusiwana mani vusiwana. Khalanga loko mi za mi vona vanhu na le mutini va lwela xilo kumbe ku ri na xinkwa ku va fane va xi lwela, un'wana na un'wana a nga swi koti ku kuma xilayi a mutini walowo ku na problem ku hanyiwa hi nyimpi. Leswi mi nga swi vona tori swi kha swi humelela leyi vo Diepkloof a ti-hostel na kwale ya ku kombisiwa ku vilela ka ku vanhu va kha va luta. Loko mi luta i vugevenga lebyi nga vangiwa hi ndlala. Ndlala leyi yi vangiwa hi timhaka ta ku hina vanhu vo tala vo ka va nga tirheki. Ene xiyimo xin'wana na xin'wana xo biha lexi hi nga ku xi voneni na South Africa khalanga xa ku pfumaleka ka mitirho, xa vusweti, a xi katsi van'watipolitiki. Van'watipolitiki na mindyangu ya vona na swigangu swa vona va exempted, a va weli kona kwalano. Khalanga swi twisa ngopfu ku vava loko i languta ku na n'watipolitiki leyi a tirhaka sweswi a va chief director a resign, va n'wi nyika mali ya yena. After 6 months a vuya ka department yin'wana hi post ya chief director. Ku hava van'wana lava va ata va chief director laha loko a fambile a yi firiwi poso na loko a fambile yi fanele yi yimela un'wana wa comrade a ta nghena kona. Swi twisa vusiwana, swi twisa mbilu ku vava khalanga loko hi kha hi languta vusiwana lebyi hi nga ka byona. Last ni twe chairperson lava nga ha ku hlawuriwa a Mopani kwalaha ka Afrika va vulavula ku Giyani yin'wana ya timasipala yi na vaakatiko lava nga na vusweti byo tlula vanhu vo tala. Ingaku kahle va vule ku byi tele ku tlula vanhu vo tala, ingaku la South Africa yi nga va yi ri number 1 if I'm not mistaken. Mara va ri chairperson ya ravunharhu i meyara lava va fanele va vona ku ri masipala wa Giyani wa hluvuka na swin'wana na swin'wana, mara va tlhela va vuyelela. So lexi xi nga ku humeleleni khalanga ka vusweti lebyi, vana va hina va ta ya swikolweni va vuya va nga yi kumi mitirho because mitirho yi reserved ku vana van'watipolitiki na swigangu swa van'watipolitiki. Ni la ta ku nyika example nyana, a hi vulavuli hi leyi lowu a nga ha ku susiwa nyana sweswi ku nga va na hoyi ya n'wana Gwede Mantashe. I'm not saying loko n'wana a ri n'wana wa n'watipolitiki a nga tirhi, mara a South Africa a ku ri hava un'wana laha a ri more qualified ku tlula n'wana Gwede.
a ku ri hava munhu loyi a ri more qualify ku tlula n'wana wa former premier wa le KZN loyi na yena a wela kwala swi vula ku ri swisiwana swi fanele swi tirha ku vhota swi tshama swi ri swisiwana swi fanelanga na loko mindzuku ku hlayiwa budget khalanga a hi budget leyi nga ta vulavula hi ku tisa mitirho eka swisiwana i budget leyi nga ta hlayiwa ti-trillion leti faneleke ti voniwa ku i va mani van'watipolitiki va empoweriwaku in terms of business in terms of tenders lavan'wani swisiwana xi fanele xi kuma 350 until ze xi fa xi fanele xi tshama xi kha xi chavisiwa hi 350 ku ya loko mi nga hi vhoteli 350 ta yi susa loko mi nga hi vhoteli 350 ta yi susa i fanele munhu a va dependent ka state ku fika rini because visiwana byi nge pfuki byi herile loko hi ri na vanhu lavo ka va nga tirheki loko va tirha vanhu va ta hakela tax leyi nga ta tisa nhluvuko hi nge swi koti ku lwa na visiwana khalanga loko hi ri na vanhu vo tala lava tlelaka na ndlala i tsakisa hi loko wena i dya i ri wexe tiko hinkwaro vulavula hi wena ku hi le ku dyeni lavan'wana va kha va landzelela hi tinhwala and this government wu kha wu vuya time and again wu vuyisa hi swisiwana mara swisiwana swi kumi nchumu na budget ya mundzuku mina a ni languteli nchumu ka ku hi nga twa ku ta va na mitirho leyi yi nga ta hi nga twa ku xisiwana swi ta time and again mitirho yi le ku lahlekeni why and mitirho loko yi kha yi lahleka a yi affect van'watipolitiki a yi khumbi vana van'watipolitiki yi khumba mina na wena hi nga swi kha mambuti i problem khalanga kambe xivutiso i ku a swi koteki ku hi nga huma ka xiyimo lexi a swi koteki ku hi nga huma ka vusiwana lebyiwani hi ku ve na minkarhi yin'wani loko ni nga hoxisi lava va mina na n'wina lava hi vitaniwaku ti-middle class a yi tlakuka that band a yi ri ku tlakukeni Afrika-Dzonga loko ni nga hoxisi hi nkarhi wa presidency ya president Thabo Mbeki a yi kha yi tlakuka that band swi helele kwihi no sweswi hina problem ka leadership ene hi ri na problem ka leadership hi tlhela va na problem na vanhu lava va nge hi ta fana political party leyi yi suse ka point A ku ya fika ka point B a swi khathaleki ene ku na vanhu vo tala va langutaka ku loko hi fanele hi ya vhota khalanga i ri yini no nyika example a ni vuli wena middle class loyi dlambadlamba i ri yini loko a dlambadlamba a ku hi vhotisa leswi swi nga khathaleki ku va tlela na ndlala they must go and vote hi ndlela yaleyo that's why i kuma ku sweswi vonele ka ti-conference ku tirha mali hi mhaka ku vanhu va na ndlala lava nga na mali va le ku influenceni ka mahleketelele ya xisiwana xi fanele xi tshama xi kha xi byeriwa hope xi ri na hope a vuton'wini bya yona ku i nga vileli swi ta lunga hileswaku xisiwana xi fanele xi tshama xi kha xi ku swi ta lunga until Jesu so the problem is a problem ka leadership and ku cinca leadership swi lava vanhu lava nga ta ya va vote and xisiwana loko xi fanele xi cinca leadership xa chavisiwa ku a ni wa swi tiva ku i hanya hi grant loko i ni cinca swi vula ku i ta dlaya hi ndlala xi boheka ku tlhela xi ya langa khalanga loyi khalanga ku a nga cinceki vutomi bya xona xisiwana khalanga i vona meka sure ku i cinca vutomi bya yena na bya ndyangu wa yena na xigangu xa yena na nsati wa yena ntsena swi helela kwalani na macomrade lama nga kusuhani u nga ya cheka sweswiwani ku i kona munhu la nga na tendara yo vona ka nga ri comrade na a ri munhu njhela a kota ku tiva swilo i kona na hi hava munhu yaloye se mi vula ku yini mi vula ku mina ni nga hazi ni tinghena ni nge yi kumi tendara ni rivala no nga yisa ku heleketa lavan'wana ni le ka ti-CV vanhu va heleketa ku tiva titele loko wo nghena lomu tiofisini ku na lava tirhaka ku xireda va va kha va xireda leti ta n'wina ti heleketile ti rejistariwile ku ti kona mara ti ta tlhela ti xirediwe hi mhaka ku a hi tona leti lavekaka because loko ku ri ku a ti laveka sweswi khalanga you'll be shocked ku loko ku kha ku laveka ka mitirho ku na munhu loyi a tsalaka reference ya yena hina loko hi kha hi tsala vakhalanga hi tsala na vafundhisi yena i tsala president a ku politicalment deputy president politicalment ka CV former president politicalment hi va lava nga ku thoriweni va lava ti-CV ta vo va tsalaka van'watipolitiki mina na wena hambi hi ri na ti-qualification we are overlooked that's why na sweswi ku vulavuriwa ku ikhonomi leyiwani vanhu va dyondzela swilo leswi ikhonomi yo ka yi nga swi laveki n'wana Gwademantaki leswi a nga swi dyondzela ikhonomi ya swi lava laha a thoriwa kona hi leswi ikhonomi yi lavaka swona
mtshama xitulu wa bodo ku tshama xitulu wa bodo ko lava ka vuswikoti a swona bya se a nga na byona a yi tivi loko a ri na byona i na byona byo tlula bya mani loko byi ku langutiwe mani ku ka ti-cv leti a ti yisiwile yena i tlula mani laha wa hanyeriwa khalanga hi nge pfuki hume vusiwaneni loko ku fanele ku tirhiwa hi ku hanyelana lavo ka va nga hanyeriweku hi lava va nga ku swigde va nga ku landzeleleni hi tinhwala va tlela na ndlala a va hanyeriwi lava nga ku hanyeriwe na budget leyi nga ta hlayiwa minduku va yi bela mavoko hambi ku ri nkarhi wa covid lame na wena a hi tshame ndlwini hi kheyeleriwile a ku ri na loyi a ri ku dyeni covid a yi n'wi vuyerisa loko vanhu va kha va fa van'watipolitiki va benefite ngopfu hi nkarhi wa covid na sweswi ve le ku benefiteni swisiwana swi kha swi tlela na ndlala lomuya ka timasipala swi lo pfi vanhu na ti-qualification vanhu lava nga tshama va nga ku dyondzeni va ti karhataku va nga na maphepha a va le ku thoriweni ku thoriwa vanhu hi ku hi political affiliation swi wrong mhaka leyi swa i cinca khalanga South Africa we are sick and tired ya ku vana va vuya swikolweni va ri na ti-masters va ri na yini va fika va nga thoriwi ku thoriwa munhu wa standard 8 loyi a tsalaka a tsandzekaku na ku tsala vito hi mhaka ku i kota ku yimasisa xibakele a mithinini a vhivhisa ku vhivha a ndla hansa it's a problem kambe xivutiso hi ku swa muxaka lowu swi nga va swa ha ri kona na sweswi hi ku swi beriwe huwa ngopfu lera ra ku a ntshembi ku va ha ri koho vanhu va thoriwaku hi timhaka ta ku yimisa xibakele khale a nga famba i vulavurile amoyeni last 2 weeks back if I'm not mistaken i ku swi ta njhani ku ri poso yi huma xibedhlele xa Elim kumbe a Giyani kumbe ka Health vanhu va ta thoriwa Polokwane famba languta ku ri a va huma lomuya makaya va nga apply va nge te va teka ti-interview va thoriwile na famba ndla research yaleyo kumbe loko ri ku a va ta ku nyika list ya ku ri na vanhu vangani yi languta ku vanhu vangani va nga thoriwa va nga ri vana van'watipolitiki va nga ri connected ka van'watipolitiki loko swilo swi ze swi centraliziwa swi suka xibedhlele xa ka Malamulele kumbe a Giyani swi ta a Polokwane ku endleriwa sweswo ku a ri kona n'wana khalanga mara nga thoriwangi swi nge pfuki swi fili swi sweswo keda deployment yi sungula ne le ka branch level va nge pfuki na vona tiposo to huma va bana mavoko va bana mikulungwana macomrade ku se hi ya ku dyeni tiposo ta vona loko swisiwana swi kha swi tlela na ndlala swisiwana swi yimele next year loko ku ya ka local government va ta swi byela ku hi ya ku voteni hi ku naswona i swisiwana loko ri swisiwana na mahleketelele ya wena i ya vusiwana khalanga ku hava ku i nga cinca because munhu loyi a nga na ndlala a nga xisiwana hambi a tlharihile vusiwana byi endla ku a va xisiwana swi a nga tlharihangi Hey. 0860 002543 Busiwana bakay. So mingsa mgana lona FM kumit mineta ise ba awra yangwe imong msava na tatana hlulane fun well magaiza kama ses hello ngwana mingsa nhleka aye manje bashumi papa ya ite mtsema wena khome khale ngose mtsema bashumi kambe lesela kushuvula la kuvula uri aswiya ku la vulavula ke van'watipolitiki ku ri kambe loko ku huma yini yini swi ya maxakeni ina i ntiyiso swi la ku tendla ku vula ku swona ku ri hambi loko ko cinciwa n'watipolitiki ku viwa wun'wana va nga ta vikwa na yena i na maxaka i na vana na hinkwaswo swi ta endlisa sweswiya ni vulavula sweswi ku na vanhu lava nga over age ka mfumo a va suki laha ku ri va pfulela lavantshwa va kota ku tirha va tshamele va khomelele kokwalaya se a swi nge koteki hina vanhu va ntima ku va hi fumana swa hi hlulanyana nkarhi wun'wana ha tsandzeka ku va hi hleketelela van'wana hambiloko ko nghena un'wana wa ka ntimeni hambi ko nghena un'wana wa ka ntimeni swi ta tsandza hi swo mbula ku swona mingisele kanjhani phela sweswiwani xiphiqo i ku loko ku ve ku nghena maxaka mi ndlisa ku yini va ka yini hi ku na hina wona maxaka ma nga tirhiki a hi ta kota ku mangeni 0860 002543 ndakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi vula wena kaya ra vutala hi vula wena na nga fuma hi ntumbuluko na misava yo nona hi vula wena wo tlhavela hi dyambu ri nga nyumi hi vula wena na Afrika tlangela n'hweti ya Afrika na Munghana Lonene FM
bya maafrika #60 matimba ya xiyanimoya munghana lonene FM makombandlela xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena afrika wa vulavula na khalanga bet matebula ena ngo tumela ta se ba ora ya nwe ai kumene n'wana mingiserelo nhlekani Aye minjani? epfokele mjani man Ipfokile. a cancer Mina na ku nghena vulavula le ya vusiwana. Ku vusiwana byi ta hela njhani kwala a South Africa? Because sweswi va vulavula hi ku youth yona yi fanele ku yi kuma mitirho. Ku na vanhu lava va nga na vo 40 years. U na n'wana a nga na 12 years, u na n'wana a nga na 8 years. Se vana lava vona a hi vusiwana lebyi ku va ta va ri hava vatswari lava va tirhelaka. Ni kume n'wana maybe ni ri na 37 years. A ni ka zama swa mitirho a swi endli. Sweswi loko u yisa ti-CV va ri over age, ni nga va over age ni ri na 40 years. Vana va mina swi la ta vula ku swisiwana va ya hanya hi grant ku fika kwini. Va ya tirheliwa hi mani. A ni na n'wana la nga le ka youth. Loyi ni nga ta ku maybe yena a nga ta tirhela lavan'wana. So vusiwana byi ta hela njhani a South Africa? se a mi ringanyeta ku a ku fane ku ndleka yini A va fanele va tshika tifeme ti thola hi ku ya hi leswi munhu a nga na ti-skills hi xiswona. Ni na ti-skills, ni na maphepha, ni na everything mara ni over age. Munhu wa 40 years a na high blood na ha yimile na ha tiyile lero loko a ku tirhisiwa sweswo swo tholiwa swa khale swa ku ni fika ni yima gatini va ni vona ku loyi u fit ku ri a nga tirha. Sweswi hi ku lakusa CV va hleketa munhu lonkulukumba. Ni na 40 years mara na yime kahle na swi kota ku ni nga tirha 8 hours ni nga tirha 12 hours mara va langusa age ya mina. kambe president va yi angurile musi yaleyo ku ngopfu ka mfumo a va ha languti swa ku fanele va na malembe ya ngane loko ku ri na ntirho vanhu a vo thoriwa a swi le ku tirheni a swi le ku tirheni na switsongo a swi le ku tirheni na switsongo va yi langutisa age. Masiku va ku why tifeme to tala a ni president veteri ku na incentive leyi fanelaka yi huma ya loko khampani yi thola ngopfu youth. Se yi kona khampani leyi nga ta lose incentive from government ya thola mina wa 40 years. ene ku ve na n'wina a mi ri youth nkama wun'wani mi yo ka mi nga kumi ntirho mi zemba 40 nga vi na opportunity. Yes, so mina swi ri a vuton'wini bya mina it's over. Yeah, xiyimo xo tika it's over because va nge vuli sweswo va ku va yi angulini hala tlhelo va ka va humesa yes for youth lomu tikhampanini. Yes for youth leyi vona government va humesa ku mali ya hakela yi kona khampani yo ka yi nga lavi ku benefita. a yi kona ntiyisi ngopfu sweswi mi swi vulavula hileswaku va vula leswi hi marito man'wani va vula leswi vandla leswiya ene hina ha yingisela hinkwaswo leswi va swi vulaka. So mara va vula leswi va ka va swi tiva ku vele ku humeseni ti-poster yes for youth leti i ti-government i tikhampani loko ti swi hleketa ku loko no teka 10 ya vanhu leyi lavaka government mali yi ka yi suka from government khampani yaleyi benefita ngopfu. How can a nga langutisa mina wa 40 years loko ni yisa CV o ka nga lava ku benefita yena a nga lava ku khampani ya yena yi kula. So vusiwana byi nge heli lero vana va mina va ta tshama va ri swisiwana. A hi swi mara ku yi ta lunga njhani vusiwana byi ta tshama byi ri kona forever. Nemetrix Sinkom 0860002543 xiyimo xo tika lexi xiyimo xo tika swinene fana un'wana a nga tshama ku loko u ziva na malembe ya 30 i nga se tshamiseka a vuton'wini nge tshamiseki ni ku njhani a ku loko mi nga si teka kumbe nga si tekiwa ayi swa tika so mina hayi ko vanhu va teka va ri na 40 vanhu va tekiwa va ri na 40 a ni tivi n'wi mi vona swihi 0860002543 un'wana hi loyi mi yingisela ka ha ri na munhu la 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ku sale timinete tinharhu ntsena a yi se ba awara ya 13 un'wana mi yingisela loyi nhlekani
nakona a ku na munhu hi ndlela yaleyo mani ya ka X ni twa ku ka X kona ni ya kuma mani hi kota ku twa ku timhaka tingani la mi nga ko mixeri wa Munghana Lonene FM komba ndlela 0860 002543 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela wena u angula ku yini ke ka mhaka leyi bulaka yona i ndlela leyo ay ku tumingisela Munghana Lonene FM 0860 002543 n'wana mingiserelo nhleka hayi botsele mpfukile epfukeni mjani bote mpfukile swa msiwana rivaleni botsete ku hela ka byona hayi ku hava unless loko u decide ku pfuka hi nga yi vote siku ra ti-vote mara njhe hayi a hi rivaleni botsete kambe loko hi pfuka hi nga yi ku voteni van'wani va ta vota hi nga yi hinkwenu hayi ku mani a nga yi mani a hinkwenu hi nga yi ku voteni because lexi ni xi vonisaka swo botsete i nga ku hi lo khenseriwa hi mhaka ya ti-vote mara phela loko mi ta masitwa ku sweswi ni vulavulaka na n'wina sweswi un'wana yi le ku thoriweni sweswi ni vulavulaka na n'wina un'wana i le ku laveni ntirho a nga wu kumi se mina ta vula ku loyi a nge le ku thoriweni tsukele ku n'wi fambeleni i ta tshama loko n'we mi ku mi nga ya vota no a ni kama n'wana swi kahle ku hi ringeta swin'wana hi vona ku kumbe xana swi nga hetelela na swin'wana loko mo langutisa botsete minduku loko ku hlayiwa budget speech mi ta mata mavoko lama nga ta maka va biwa loko ku hlayiwa ti-trillion leti ta mi vulavula hi tona va ba mavoko hi ku tiva ku trillion leti ya ta ka vona ka hina swi tona ti nge fiki to ka ti nga fiki kumbe mo va mi nga ti landi loko hambiloko ku ri ku a hi fanele hi ti landza a hi hinkwenu hi nga ta swi hi fanele hi ya ti landza kwihi ni nga mi nyika example i ti-project tingani leti ti fanele ti ya ka vaaki ti nga staka sweswi phela hi swona leswi hi vulavulaka hi swona swi endlaka ku vusiwana byi nyanya hi ku lava va nga nyikiwa mali ku famba mi endla project yo karhi le Giyani va dyile mali vusiwana sweswo swa ma kuma njhani mati loko ya ka interview a ni va ni hlamba botsete ya fambisa ku yini se ku lexi nga ta ndleka ka vusiwana vo to teka mali va ti dyela mara siku rin'wana xikwembu xi ta hi hlamula hi ngo tshembela ka hosi a ka ha ri na laha hi nga ta tshembela kona hi ku lele ka n'wina hi tshemberini mi zamini ma vona a ni byeli mavula swi vava ngopfu mara ni byeleni loko vo ku ti-project ti staki a ni premier sweswi va ka va vula ni twe premier wa Limpopo va ka va ka swi ta fanele ku tshinyiwa ku landziwa ku sariwa ndhaku vanhu lava va sungulaka ti-project ti nga heli a hi xitshunxo xexo botsete a hi to sungula lembe leri ti-project leti ti ndliwaka ti nga heli i to sungula lembe leri i khale ti-project ti nga ti ku fana na yini ku fana na yini ku fana na yini ni nga mi nyika example masita ku pati leriya ro suka a crossweni le henhla leyi ro nghena Tiyani rera ra 4 kilometer leriya masita ku pati leriya a ku ri 12 kilometer a ku ri yini a ku kula laha a ku ri 12 a ku ri 12 kilometer mara ku ndliwa 4 kilometer ti ye kwini tin'wana ti-kilometer ti helele kwihi hi ku a ri fanele ri fambile ri ya khoma leri ya developa ka ntshuti hina hi kota ku hina vaakatiko va Tiyani hi nga na mabindzu hi kota ku profita ka vaakatiko lava nga ta va suka Giyani va kota ku hi vhakachela va ta endla vupfhumba laha ka Tiyani laha mara swi swa swi endlekanga swi a hi swa sweswi swa ku ti-project ti nga heli i kona loyi loko a nyikiwa project i hleketelele yena wa swi vona ku laha hi fanele chela cement ta 40 ya chela 10 ivi mindzuku tlhe vuya va ku hayi ku fanekele ku ndliwa pati leriya hi ku a ri tiyanga mara ri dyini mali ku ndliwa yini swo a ku ndliwa nchumu mara ndzuku mi ta ma twa mavoko a kha a phokoteriwa laha palamende nimetweri bota cancer swinene a yi kumeni mahungu ya misava na hlulani hi fanela magayisa Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela eka Afrika wa vulavula ku herisa vusweti eAfrika-Dzonga swa ta teka nkarhi loko ku ri ku vanhu va ha chava ku cinca mfumo loko hi swi vona leswaku mfumo lowu a wu endli swona leswi hi swi lavaka a hi cinceni votela un'wanyana loko mo languta kahle vukungundzwana byi sungula na le ka timasipala hambi kwala ka masipala wolowo mi nga ka woho wa Giyani loko mo fika mi ku mi lava munhu wun'we la nga tholiwa kahle
leswi nga va lava va ri EPWP programs swi nga na un'we mi nga n'wi kumi munhu u thoriwa hikuva a ri na vuxaka na political party a ri na vuxaka na vanhu lava tirhaka kwalano ku ri loko u nga tivi munhu a nga la tholiwa so hi swin'wana leswi hi faneleke hi swi langutisa loko ku ri ku hi lava ku mfumo wu famba kahle matholelo ma va kahle loko munhu a nga tirhi swona a hi wu cinceni hi hoxa mfumo lowu hi swi vonaka ku wu ta zama swin'wana. Budpet avuxeni hayi hina lava na vahumelerisi kwala mi nga kona edidini ni kombela ku nghena ka leya vusiwana impela bya hi xanisa South Africa ku xanisa ka swo hi leswi va ri lomu kun'wana ku tirheni vanhu lava 35 years mana ni over 35 years xana ndi kuma peceni ni endla yini ni fanekele ni ya tirha kwihi laha ni nga ta va njhani no a ri fit na ni melwe na yime kahle i nkarhi wu nga wutsongo inkomi James Ndlovu. Inhlekani muhumelerisi na muhaxi ku ya hi mavonelo ya mina na wa South Africa a wu tiyisi xandla ku fana na ma-twins lamaya ku fana na Omodoso na yena Bushiri va humile va South Africa va onhile and then i mani loyi a nga ta famba a vuyela ka tiko ra ka vona a chavela kun'wanyani and then a swi tiva ku u ta tlhela a vuya a ta tengisiwa nandzu and a nga gweviwa malembe a tshama a khotsweni so vanhu hi loko hi va layerile va fambise sweswo hi nge he va voni na wa South Africa wa hi feyila ene na hina vanhu va South Africa ha ti feyirisi yexe ku fana na Bushiri vanhu va tlhela va n'wi landzelela le ka vona le la a nga kona so hina na hina hi hoxa xandla ko ku va hi tisa ti-criminal ti nghena ti huma la South Africa va scam vanhu va dya timali and then swi helela moyeni. Hayi Budpet Inhlekani minjhani hina hi kona Budpet vusiwana ya byi kona ngopfungopfu ka hina vanhu va ntima ngopfungopfu ka hina vanhu va ntima hi tirhisa timhaka ta ku xixaka na vupolitiki mara mo ni mi byela ku ri loko i ri ka khampani ya mulungu loko a lava ntirho ku submitiwa ti-CV a nga khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela Kumembiri timinete ntsena ku bile ya ora yan'we Inhlekani minxero Munghana Lonene FM loko wa ku pfula xani moya mina ni khalanga Pet Mathebula nangona ku Afrika wa vulavula hi teri hi lava ku bula na mutivi wa economy tatana Miyelani Holeni tatana Miyelani Holeni va suka ka Ntiyiso Consulting la hi bulaka na hi lava ku bula na vona hi timhaka ta vusiwana Afrika-Dzonga hi tlhela langutana timhaka ta mpimanyeto ku hlayiwa ti-trillion kambe vusiwana byi tikoma byi tlakuka hi ndlela yaleyo xivutiso ku ta va ku ri ku ncini xi nga hlanganiku na yini hi ndlela yoleyo munghana wa tatana Mangwani kusuka la ka masipala wa Greater Tzaneen ni vulavula hi tatana Miyelani Holeni hi ndlela yaleyo hi yo mhaka hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Holeni Inhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene Inhlekani khalanga Inhlekani le ka vayingiseri a swi tiva ku imphensa ku busy na n'we mi la ku langutela ku 3.0 yi famba njhani ya mpimanyeto wa lembe leri ra 25-26 kambe loko ka ku hlayiwa mpimanyeto tatana Holeni ku vulavuriwa hi timali ta xitalo ti-trillion na ti-trillion kambe loko ku langutiwa tiko ra Afrika-Dzonga ku na vanhu vo tala lava hanyaku avusiwaneni i ncini xi nga hlanganiku na yini la tatana Holeni hi nga vula leswaku loko hi langutisa tinhlayo tinharhu leti vulaku unemployment ku vanhu a va na mintirho ti kumeka ti ri henhla swinene leswi vulaka leswaku ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi koti ku tumbuluxa mintirho xa vumbirhi loko hi langutisa mhaka ya poverty kumbe vusweti byi kumeka byi ri henhla ngopfu swinene hikuva loko vanhu va nga tirhi a va koti ku va na vona va kota ku va ti hlayisa kumbe ku va hola mali leyi va yi tirhisaka ku xava swin'wana na swin'wana leswi nga va pfunaka na ku twisisa leswaku ku na ti-grant leti nga kona kambe a ti kumiwi hi vanhu hinkwavo xo hetelela hi nga vula leswaku ku na leswi vitaniwaku inequality leswi vulaka leswaku gap ya vanhu lava nga fuma kumbe lava nga na mali va kota ku va va fikelela swo karhi
kumbe lava nga vulaka ku va le ka high net worth or high earning kumbe lava holelaka henhla na lava holelaka hansi yi kumeka yi ri kulu swinene gap yaleyo leswi endlaka leswaku lava loko ku ri na vanhu lava nga le vuswetini va le vuswetini swinene lava nga kumekaka va ri karhi va fuwile kumbe va ri na swe le mandleni swi va swi ri eka xiyimo xa le henhla swinene laha xikarhi laha a ku kumeki ku ri na gap lero sweswo hi swo swi vulaka leswaku loko hi langusa tiko ra Afrika-Dzonga hambi ku va ku kha ku hlayiwa titriliyoni ku va ku pfumala mintirho vusweti na yona inequality kumbe ku pfumala ku ringana kumbe eka vanhu lava nga na swa le mandleni na lava pfumalaka hi wo ntshikelelo wukulu ngopfu lowu hi nga wu vekaka leswaku wu endla ku Afrika-Dzonga ri nga koti ku va ri pfuma. Xivutiso ku ta va ku hi fike njhani? Xivutiso xi ku hi fike njhani a hi tlhelele na ndzhaku hi ku langutisa leswaku ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi tlhandla kambirhi. Ku na informal economy leyi kumekaka ku ri kumbexani hi nga vula leswaku vanhu lava va nga riki ka system ya ku va kumbexani ka banking va kumeka va kha va trade kunene ko tala hi ku tirhisiwa swikombiso swa ku langutisa ti-hawkers lava xavisaka swa mihandzu na yina matlhelo ka patu ku xavisa swifaki na switaniya leswi fambelanaka na tinguva ku loko nguva yo karhi yi va yi fambe so munhu u xavisa leswi lero a ku na ku va na stability xo karhi. Xa vumbirhi i formal economy leyi kumekaka yi na vanhu vantsanana lava kumekaka va kha va hakela xibalo leswi vulaka leswaku population leya vanhu lava va kumekaka va ri karhi va hakela ku xibalo hi vona va fanele ku va va karhi va sapota vanhu hinkwavo lava. Swi vuya kwihi levels of education kumbe hi nga vula leswaku ti-skills leti vanhu va nga na tona kumbe va ti pfumalaka ku va nga kota ku nghena ka mintirho leyi va nga ta kota ku va va holela kumbexana henhla. Loko hi langutisa mhaka ya ti-trade swo fana na vo engineering na swin'wana na swin'wana Afrika-Dzonga ya ha kumeka yi ri ndzhaku swinene ngopfu lero ku na xikombiso xa ku loko u ri na engineer ya kota ku va yi tumbuluxa mintirho ya vanhu van'wana lava nga ta tirha ka industry yaleyo kumbexana yo ringana 20 lero loko ku xota ti-technician ku xota ti-artisans ku xota na ti-scientists na swo taniya swi vula leswaku ikhonomi ya Afrika-Dzonga ya ha kumeka yi ri karhi yi kokela ndzhaku swinene ngopfu leswi endlaka leswaku a yi tumbuluxi mintirho so hi fike eka xiyimo xexo hi nga tlhelela na le ka matimu kumbexani ya tiko ku tiko na rona a ri kumeka ri njhani loko hi tlhelela kumbexani eka ti-Bantustan na ti-homelands kambe hi nga fiki kwalano a hi langutiseni laha hi nga kumekaka hi ri kona sweswi hi mhaka ya na khensa ku a hi fiki kwalano kambe n'wina tanihi ntokoto lowu mi nga na wona ngopfungopfu n'wina mi ri va Ntiyiso Consulting mi tirhana ngopfu na timhaka ta timasipala na yini van'wani va ri kumbexani loko a ko phurumuliwa timhaka ta timasipala kumbe a swi ta herisa swiphiqo leswi hi nga langutana na swona swa vusiwana swa ka ikhonomi yi nga kuli na hinkwaswo sweswo mi vona swona n'wina kumbe mi tlhelela na n'wina mi nga va mi yima na nkulukumba Daveriot lava va nge hayi swilo leswi dyondziwaka a swi vulavuli na leswi hina hi swi lavaka tanihi tiko? Swi nga hi vuleni leswaku xiphiqo xikulu ngopfu lexi kumekaka xi ri kona i ku va ku nga ri na ku nhluvuko wu kumeka wu nga ri kona laha tikweni leri so nhluvuko wu nga ta kumbexani hi ku va swi famba hi kwa timasipala swi nga va swi kha swi ta ngopfungopfu hi ku va swi karhi swi famba kumbexani a hi tekeni mfumo hinkwawo ka wona kambe ku na mhaka ya private sector na yona hi na ntlimbo wa ku hulumende na van'wamabindzu ku kumeka ku nga ri na ku tirhisana hi ndlela leyi endlaka leswaku van'wamabindzu va kumeka vona va ri karhi va tshemba leswaku ti-policies leti nga kona ti ta endla leswaku mundzuku loko vo humesa mali yo karhi va yi investa va ta va na vuyelo. Hala tlhelo hulumende yena u kumeka a ri karhi a rhwele ti-social grants tikulu swinene ngopfu leti a va lava ku va va karhi va tumbuluxa mintirho ka ikhonomi and a hi ntirho wa government kumbe hulumende ku va va karhi va tumbuluxa mintirho. Lero mhaka yikulu leyi nga kona ngopfu i ku ti-industries tin'wana na tin'wana loko to kumeka ti ri karhi ti tirha hi ndlela leyi a ti fanele ti karhi ti tirha hi yona ti ri karhi ti pfuniwa ngopfu hi policy leyi humaka ka government a swi endla leswaku xiyimo xa development xi kumeka xi ri henhla swinene ngopfu. Loko hi tlhelela ka ndhawu ya ka xiyenge xa ku ti-skills ti kumeka ti karhi ti pfumala hi laha nakona a ku ta kumeka ku ri na ku
tlhantlha ikhonomi leyi hikuva mhaka yikulu ngopfu i mhaka ya leswi hi xilungu hi nga swi vitana ku capability vuswikoti hi pfumala vuswikoti bya ku va hi nga ri na vanhu lava nga na ti-skills leti va nga ta kota ku nghenelela ka ti-economies to hambanahambana se ntirho lowu kumekaka wu karhi wu kumiwa hi vanhu vo hlaya hi leyi nga yi vitanaka yi le ka informal sector semi skilled unskilled na swin'wana na swin'wana lero ku pusha ikhonomi leyi i mhaka ya development and of course timasipala ti le xikarhi ka swona hi ku development kahle yi le hansi emisaveni emadorobeni ka tindhawu to hambanahambana kambe yi lava futhi na ti-incentives leti humaka ka national government na policy leyi humaka kona ka national government na vo provincial government lero ku tirhisana ka hulumende na van'wamabindzu hi laha hi vonaka leswaku loko ko kumeka ku ri na ku hlanganyela ku nga ri ku tirha program yin'we ntsena va ku vula ndlela leyi nga ta endla swo karhi kambe ku langutiwa leswaku ikhonomi yi kumeka yi ri karhi yi tlhantlhiwa njhani ku fikelela eka ku va na swiphazaxopo swi va swi ri ka main economy ku kumeka ku kha ku nga akiwi ti-retail supermarkets ka tindhawu leti a ku fanele ku operata kumbexani van'wamabindzu lava nga na swiphazaxopo kumbe swimawusa leswi tsanana hi ku nyika xikombiso loko minkarhi ya ku tala loko ni vulavula na n'wina ni sunguli khale kha hi vulavula ka nhlokomhaka leyi ya swimhaka ta timpimanyeto tatana Holeni mi kombisa ku na swin'wana mi hamba mi swi tirhisa mi vulavula hi ti-structural reform na yini hinkwaso a hi se swi endla swilo leswi hinkwaswo operation Vulindlela i program ya mfumo leyi yi tirhisanaka na van'wamabindzu ku va yi ta kota ku va yi endla leswaku ti-network economies ti kumeka ti karhi ti pfuleka loko va ku network va vula leswaku va ku cable Eskom swi famba hi xiporo Transnet swi famba hi mapatu Sanral na ti-partners leti kumekaka ti ri kona ku va va kota ku va va ri karhi va pfula ntlimbo lowu nga kona ka ku gezi ri fanele ri va kona ti-ports ti fanele ti va ti tirha mapatu ya fanele ya karhi ya pfuleka swinene so kambe ti-structural reforms teto ti langusa ti-sectors ta economy yo hambanahambana energy transport and logistics as well as road rail freight na swin'wana na swin'wana so operation Vulindlela futhi a yi fanele yi hunguta leswi vitaniwaka red tape ku loko ku fanele ku ta na vanhu lava lavaka ku ta va ti-investors etikweni leri visa ya vona a yi kumeki yi famba hi rivilo ku tlula ra loko ku ri munhu kumbexana a ti tela ntsena a ta valanga naswona loko va ta va ri ti-tourist a ku kumeki ku ri na visa yo karhi leyi kumekaka na yona yi famba hi rivilo ro hambanahambana lero operation Vulindlela hi yona leyi nga vitaniwa leswaku a yi fanele ri karhi yi susa ti-structural blockages leti nga kona xin'wana hi lexi loko ku ceriwa nsuku wu suka ka mine wo karhi a hi vitaneni Durban Deep wu ya fambisa sweswiya wu ri maribye wu ze wu ya fika kwihi a China loko se wu ya vuya le China le ku vuya se ku ri nsuku wu kha wu hatima se swingwavila na swin'wana na swin'wana swi ya xavisiwa kwihi a Afrika-Dzonga lero mali leyi nga kumeka yi ri karhi yi horiwa hi khampani yaleyi nga fambisa maribye lamaya se ku ya vuya swingwavila leswiya yi kumeka se yi ri hansi hi hakela mali ya le henhla swinene for ti-products leti hi kumekaka hi ri na tona beneficiation hi leyi a yi fanele na yona yi tirhisiwa yi nghenisiwa kwihi endzeni ka vo-operation Vulindlela kumbe ti-structural reforms ku endla leswaku ikhonomi ya hina yi nga kumeki yi kha yi endla non-value adding activities ntsena leswi nga vulaka leswaku i ku cela ntsena kumbe a swi lava ti-skills ta le henhla kambe hi fanele hi kota ku va ri karhi mover kusukela le ka xiyimo lexiya xa ku va hi ri basic hi kumeka na hina hi va intermediate hi kumeka na hina hi va hi ri highly skilled hi kota ku humesa ti-products leti hi nga ta xavisela ti-economies tin'wana hi kota ku va hi hola hi currency ya le henhla ku antswa ku tlula loko hi rhumele kumbexani maribye yalawo lama ya hunduriwaka nsiku so structural reforms yona ya kha ya endliwa ya kha ya nonoka swinene but a yi le ku fambeni hi ndlela leyi a yi fanele yi fambisa xiswona mi nga si famba tatana Holeni ni vona vanhu vo tala swiyenge swo hambanahambana swi kha swi ku a ku fanele holobye lava taku na mpimanyeto mindzuku a va papalati timhaka ta ti-austerity i yini austerity ka ririmi ra mina na n'wina kumbe hayi ra mina na n'wina hi ku mina n'wina hi le ka level yo fana n'wina mi vativi ka swimhaka leti ka hina va mbuyangwani loko va ku austerity hi loko ku tirhisiwa ku yini nako hikokwalaho ka yini vanhu va ku mpimanyeto lowu holobye va fanele va swi papalata swoleswo
nako loko va ta swi papalata va fane va endla yini? So austerity hi ku vuyisa ka ririmi ra kumbexana un'wana na un'wana i ku va se munhu a boha bandi. Ku boha bandi swi vula leswaku loko ku ri ku a mi ya dya maphitiphiti mbirhi ta huku khalanga se dyana na half ya na nga ha dyi maphitisi mambirhi. Ripiko leriya a ri last 3 days. So swi vula leswaku ku fanele ku hungutiwa mhaka ya spending. Hi ta swi tiva leswaku ka timhaka ta mafambelo kumbe ka mfumo na swin'wana na swin'wana a ku hamba loko ku va na ti-meeting va ku hayi no se ku dyiwa lunch se ku nwiwa mati ntsena swilo swo taniya. Mara loko hi swi langutisa hi ku angarhela endzeni ka ikhonomi swi vula leswaku ku fanele ku langutisiwa ku ka swiyenge leswaku kumeka ku karhi ku hoxiwa budget kona laha kumbexana yi nga hungutiwaka kona swi vula leswaku yi nga ha kumeki yi yisiwa budget yi ri full leswi a yi ri swona kumbexana va ta hunguta va ku hi ta susa 20% hi ku hi lava ku directa mali ku yi ya ka swiyenge swo fana na leswi na leswi na leswi na leswi. Sweswo swi vula leswaku ku na swiyenge leswi nga ta kumeka swi ri hansi ka ntshikelelo swinene laha kumbexana hi ku nyika xikombiso mi nga ta nghena ku ka ndzawulo wo karhi mi fika mi ku hayi lava tifomo ta yini va ku hayi tifomo a ti kona for instance. Hikuva kumbexana ku ve na ntshikelelo wo karhi loko mi ya ka ndhawu yo karhi mi fika mi lava swo karhi va ku hayi se ha print swilo se mi endla kumbexana online no nyika xikombiso lero swin'wana swi ta endla leswaku ku va na matirhelo kumbexana yo antswa kambe swin'wana swi ta endla leswaku ku ta va na matirhelo yo nonoha hi ku endlela leswaku se mitirho kumbe vukorhokeri byi nga ha fiki kahle eka vanhu lero hi yo danger ya mhaka ya austerity yaleyo. Kambe xin'wana xona hi nga vula leswaku government loko a phasa budget liya loko yi ri karhi yi kumeka vanhu va karhi ku supply-wa ti-services ka government swi vula leswaku van'wamabindzu va le ku holeni ka mali va kota ku va va karhi va tumbuluxa mitirho va kota ku thola vanhu lavaya va kota ku va va kha va hola. Kambe loko ku fika ku hungutiwa budget liya ku na possibility yikulu ya ku mabindzu lamaya ya kumeka a ya tiseketele ngopfu hi mfumo ya nga kumeka ya ri karhi ya dileza mitirho. Lero i xiyenge xin'wana xo kombeta leswaku ti-austerity measures kumbe ku boha bandi hi mfumo swi va swi yime njhani. Hayi ya ku tikomba ka ta tika hayi kambe hambiswiritano khensile holeni ku va mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekana siku ra namuntlha mangwani vete ni mi xeweta ku dya ku engeta mahlangu inkomo sweswo mingisero mgana lona FM valava hi bula na vona i tatana Mielani Holeni lava va sukaka ka Ntiyiso Consulting va kha va hi nyika xifaniso xa hilaha swilo swi fambaka kona ku swi ta ka timhaka ta matshamele ya timhaka etlheleni ra vusiwana lebyi nga langutana na byona tanihi tiko. Xana wena u ri yini ku xiyimo xi titani ke hi le ka 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yale ya khensa swinene loko ti nyike nkarhi wa ku va u famba na yena. Loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 hi ta bula na advocate Ntsako Terence Baloyi hi bula na vona la va hi nyika xifaniso xa hi laha timhaka ta motoso ti nga hetela ku ti famba ko kambe sweswo hinkwaswo andaka loko hi hundzela a khoto andaka loko va nga ha voniwangi na kumbe nandzu luwa wu herisiwile mfundhisi Omotoso wu herisiwile vanhu lava va tsaka ngopfu vaxisati ku ve nandzu luwa a wu khumba vaxisati ku endleka yini ni vula ku endleka yini n'wansati le ku rileni la tlhelo i ri a ni kumangi vululami ivi n'wina la tlhelo mi giya mi ku mfundhisi wa hina i wuyini swi hemba ngopfu no entani mi va mi kha mi vula sweswo ni vula ku mi va mi kha mi vula sweswo anakini kumbe no mi hleketelela hi ku ni vula ku loko vana lava loko va nyika na vumbhoni a va nyika vumbhoni va ri ku rileni matsoti a va nyika vumbhoni va ri ku rileni i swi vona ku va twa ku vava ivi nandzu wu herisiwa sweswi mfundhisi ni vulavula ku va fambini kambe lava va vonaka va ri ku giyeni swi nga vandli nchumu i swirho swa kereke leswi vunyingi bya voho ku va ku ri vaxisati hi fike njhani na
kumbe swa ha tiyisisa sweswo swa ku n'we anakini tanihi vaxisati mazondani amkotani mara na vaxinuna na vo hi ntumbuluko wa vona va kotani lava kotanaka hi lava nwa byala lava nwa byala va kotana lava nwa byala kuma va kha va siyerisana tibodhlela swi va kotana anti 0860002543 ni ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'we kambe hi kandziyeni laha mahungu eka SABC ya tinyime kalanga Pet Mathebula loko mvulavula hi xirho xa kereke na hi vulavula hi xirho xa commission ya IEC xirho xa commission ya IEC xiphonyomukile ekhoto namuntlha magayisa man from magayisa ku na rito ra i rito ra Xitsonga ku phonyomoka i ku dlayini magayisa ay magayisa aretse ta ku yini mara kumbe ya hayi ta vusa Terence ta vusa advocate Baloyi nitwa ku va ri yini advocate ta ko Baloyi ha ku phonyomoka rito ku phonyomoka swi vula yini ha kumbexana advocate va swi tiva kumbexana va ta swi hlamusela i un'wana wa vanhu lava ni n'wi tshembaka loko swi ta ka timhaka to hlamusela a swi ni hlamarisi ku hikokwalaho ka yini a ri mutivi wa nawu hi ndlela yaleyo ku hlamusela wa hlamusela swi hlangana swinene kumbexana na kwale ta ni pfuna ku twisisa ku phonyomoka i rito ri munhu mini ri tivi rito rero kambe swi ri tani 23 timinete ntsena ku phela wara ya 13 kese hlolani fanele magayisa hi lava ku languta laha ka timhaka ta mfundhisi Timothy Omotosho va fambile Afrika-Dzonga va fambise hi yini naswo va NPA hi vulavule na vona advocate lava kha va kombisa ku va NPA ve va ra ku landzelerisa ku ongeti swin'wana swi famba kahle se loko va kha va landzelerisa loyi i fambele ri nge yini nako loko a famba i ta vuya ke hi ku matimu anakeni ha ya tiva ku loko wozi i famba la Afrika-Dzonga i nga tlhela ti pfulela bindzu ku hala ka n'wini nge he vuya haleni a swi koteki se a hi amukeleni advocate Ntsako Terence Baloyi bula na vona eka nhlekano hi twa ku hi vutivi bya vona tanihi mutivi wa nawu va ri mhaka leyi hi huma njhani hi yo mhaka hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona advocate nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene nhlekani votpete khensa kwamukeriwa xivitini aka vayingiseri ni mi twela kulenyana kumbexani a hi lungiseni na sweswo ku endlela swa ku vayingiseri va mehe va kota ku mi twa kahle timhaka leti ta mfundhisi mana a ti twisisi nandzu wa vona wu herisiwile ivi va huma va ku vuriwa ku a va ha tengi ivi kusuka kwalano va khomiwa futhi se va fambini va NPA na vo veri ku aphileni xiboho lexa xa ku va nandzu wa vo herisiwile kahle ku le ku ndlekeni ka yini laha votpete mhaka leyiwani a ni tivi loko na yi veka ku ri yi le rivaleni yi lo tlanga ni laha ku ri ku le ku ndlekeni ka yini hi ndlela ya ku loko nandzu wa vona wu herini va nga voniwangi nandzu mi ta swi tsundzuka ku ri i muakatiko wa tiko ra Nigeria se ku tshama 8 years wa malembe a khotsweni swi vula ku ri maphepha lamaya ya vona lamaya swo boha ya expire kumbe hi mhaka va ri khotsweni a swi nga olovi va ma renew kumbe va ma lunghisa ku va kota ku va tshama a South Africa se loko va humini a khotsweni ku ve na mhaka leya ku ri va fanele va kuma va tlhelela ka rikwavo kumbe va lunghisa maphepha leswi a swi nga koteki se va bohe ku khomiwa endzhaku ka ku khomiwa swi fika laha swi ve nge sandza va ti tlhelela hi mhaka ku maphepha ya vona a ya ha tshamisekanga so i timhaka ta deportation votpete na home affairs kambe loko mu ku maphepha ma fanele ma lunghisiwa a swi nga koteki mi vula yini advocate loko munhu a ri khotsweni votpete a nga koti ku ya fola tilayini ka home affairs a lunghisa passport ko tala mi ta swi tiva loko vanhu lava va le handle loko va ta va nyikiwa 30 days van'wani va nyikiwa ti-90 days van'wani va na ti-permit swa expire se leswiya loko munhu a ri khotsweni ro i fanele online a swi renew loko a ri khotsweni a swi koteki a va na movement kumbe a kota ku famba a lunghisa maphepha ya lamo 8 years hinkwayo mhaka i le ndzeni a khotsweni se swo boha loko a huma ma expire kumbe ma expire 7 years ago
kumalungisa intirho kumbe loko ri ku i permit ya ku a swi tekeni nghene i le ku studyeni kumbe i le ku dyondzeni ka Bibele kumbe vufundhisi permit leya expire so ya renewiwa loko yi nga renewangi ba ku ndeni a tlhela ka rikwavo sela ku ka tlhelela ka rikwavo hi laha nga ta tlhela sungurisa kona loko la ku vuya haleni loko la ku vuya haleni under the application date loko ri ku wa ta landzelerisa loko ri ku for example i le ku dyondzeni i fanele a tlhela ka rikwavo under that application ya ku ni lava ya South Africa ni ka hi dyondza 1 2 3 ni kombela permit ya yo ringana degree ya mina kumbe i 3 years 4 years 1 year loko yi nga approviwa i ta huwe loko yi nga approviwi i ta tshama mara sweswi hi twa ku ri kokwani Omotoso va beniwini for 5 years ku na leswiya swa ku loko i kumeka i ri South Africa ku ri ku hele malembe yo karhi kumbe nkarhi wo lehanyana i ri kola South Africa va ku declare leswiya hi xilungu ma swi vula ku undesirability to stay in the country leswo a wa ha fanelanga va ri tikweni ra South Africa i fane i famba loko famba ku ringana ntlhanu wa malembe u pfumeleriwe ku i vuya mara i nyikiwa na 10 days yo appeal loko appeal i ta appeal i ri kwale a swi talanga appeal ya i famba kahle se i boheka ku tshamela kwale for malembe ya 5 before i considera ku i nga vuya se leswi nga humelela hi tatana Omotoso se a hi swimbirhi swi nga le ku lwisaneni la hi ku va NPA veri muavanyisi laya mi endle xihoxo loko mi herise nandzu luwa hi le ku lavisiseni hi la ku aphila hambi kumbexani se va aphilile se loko va ka va aphila munhu loyi a nga beniwa 5 years ku na ritiyo ri nge le ku mamiweni la ya vephethe loko mo la ku hlanganisile leswimbirhi la xihoxo xi nga kona a swi hlangani jasa ni kombisa ngomhaka ya ku ri a hi maakatiko wa Afrika-Dzonga se va tlhele ka rikwavo sweswiwani hi boheka ku swi amukela advocate na vitwa swi nga hlangani njhani hi ku kulukumba loyi i voniwe na I mean iye a tshame khotsweni a kha ringeta ku kakana nandzu wa yena ivi nandzu wa yena wu herisiwa se loko wu herisiwile a lava va langutaka timhaka ta vuchuchisa Afrika-Dzonga hayi a swi fambangi kahle hi lava ku ya swi tlhontlha se loko va ka va swi tlhontlha ku va na nandzu wun'wana hala tlhelo na hungele ku fambeni wa ku maphepha man'we se va herile se a swo kotlembetana swilo leswi no a swi kotlembetani milandzu hinkwayo loko ri kwa yi ri ko yi ri yimbirhi yi herini kumbe yi herisiwini ka Omotoso that's why yi kota ku famba tlha ti hayela kahle vephethe la ku ri na nandzu munhu o va na nandzu a nge hayi hi ndlela liya se va kota ku haya hi ndlela yaliyani Omotoso hi mhaka ku nandzu wa leswiya swa ku Home Affairs ti-Immigration Act wu herini a ku nga ri na nandzu a ku va timhaka ta ku va ti tlhelela ka rikwavo lowa u nga va tshamisa 8 wa malembe but a va voniwangi nandzu wu herini na wona va ta tlhelela ka rikwavo hi mhaka ku maphepha ya vona ya expire so botphethe mbusa xivutiso hi timhaka ta NPA va soriwe ngopfu ku va Omotoso a nga voniwangi a ri na nandzu ka mafambiselo ya vona ya prosecution vuchichi bya vona judge i kombise kahle ngopfu hi vuenti ku ri a swi fambangi kahle xikombiso sungula botphethe va ku nyike 9 wa masiku ku ri i konanisa munhu i tsandzeki no tirhisa siku rin'we se hi swin'wana leswi i NPA kumbe judge yi nga tisa xisolo lexikulu ku ri hi xifambiselo xa South Africa na mafambiselo ya xinawu ya leswi vuriwaku cross examination swin'wana swi tshamisekanga so NPA sweswiwani yi nga yima yi ku yona yi la ku aphila mara yi fane yi komba ritiho ka yena n'winyi ene lexi twaka i ku ri ku na ti-internal investigation ta competency na unethical conduct sweswo swi ta hi mhaka yini ya ku ri va swi vonini ku hi leswi jeje nga swi hlamusela ku ri NPA kumbe machuchisi lava tirhana case leyi swi tele swo ka va nga swi fambisangi kahle vephethe xo sungula kumbe xin'wana xikombiso i ku ku ve na ti-witness ta vanhu va mhani va sesi kumbe vanhwanyana lava va ri ti-witness ku ndliwe WhatsApp group laha muchuchisi wo karhi a ri yona a nga yi endla a ku ndliwa yini a ku ri na ku kanela case i swi kanetini sweswo hi swin'wana leswi va nge i unethical conduct swi nga ku investigatiweni but sweswo bothata ni loko kombisa ku ri judge ka vuhleri bya yena
i kombise swo tala ngopfu leswi nga kombisa ku ri NPA nandulwa yi tsandzekile ene yi tsandzekile kule leswi va nga busy hi xona NPA va nge hi xona va twaku ingaku va nga yima kahle leswi hi swi vuriwa ku ri similar fact evidence but timhaka ta ku mara loko ri na vanhwanyana va ntlhanu va khumba va vulavule xin'we xo fana i tsandzeke yini wena jaji ku va i swi hlela kahle i swi vona ku na leswi hi swi vulaku modus operandi lawani kumbe leswi nga ta kombisa ku ri ku na kondlo lawani se antivi se swi valaka leswi jaji va ku ri based on that jaji a fane a vone a kume something kwalayani question i ku leswi va lava ku jaji a swi kuma va swi konanisini va swi nghenisini ka ti-record va swi lwisini na ivi jaji a ala na so va ha ri na ntirho ku kuma ngopfu mara hinkwenu ha swi vona ku case ya kwini hinkwenu ha swi vona ku case ku humelele yini kumbe ku endleka yini mi vula yini la advocate loko mi ku hinkwerhu ha swi vona ku case yi ye kwihi ku ya hi leswi jaji a nga swi vulavula ku swi le rivaleni ku ri loko a ni nga lava ku swi veka ni ku phaa ku ri NPA a yo va na case lawa a va emahlweni na ti-internal disciplinary hearing ta vona kumbe va nga kuma xindzhuti ka mafambiselo ya vona kumbe va nga kuma nhloko leyi va nga ta ku leyiwani yo yi celelaku hi mhaka ku ri a va fambisangi kahle vuchicheri bya vona ka mhaka leyiwani kumbe ka case leyiwani and na loko va appeal ti-record tetiya va ya tirhisiwa tona a ku na vumbhoni byintshwa byi nga ta huma ku va pfala mimbhovo leyi nga pfuriwa kumbe leyi jaji a nga yi paluxa a nga yi kombisa hi swona ni vulaka swona nge swi clear ku ri ku humeleleni case yi fambise ku yini jaji i swi humese hinkwaswo humela a rivaleni loko mi nga vulavurisa sweswo ni kha ni le ku mi tweni mi twa kahle advocate kambe laha ni lava ku hi kota ku na lava nga ni yingisela va kota ku swi twisisa ku hi ya kwihi i ku loko ka ku humelela hoyi yaleya ku vanhu va sungula ku vilela ku ve na swiyenge swo tala leswi swi nga nghenelela ku fana na va CRL Rights Commission va nga vilela hi ku ka njhani Omotosha a nga voniwangi nandzu a ku vangi na xiyenge a ku vangi na vululami eka mhaka ya vanhu lava a va ri va twisiwaka ku vava ka nandzu luwa naswona va ta landzelerisa ivi va NPA va kombisa na vona ku hi ta appeal ivi swi tiveka ku va NPA va ta appeal kambe siku ku nga tiveka ku Omotosho va famba va ya Nigeria loko ni nga hoxisi sonta kumbe hi Musumbunuko va NPA futhi va tlhe va humesa statement se xi ya mahlweni xi ku loko hi ta appeal loko se hi humeleri ka appeal ya hina hi ko hi nga ta tatana kumbe mfundhisi va ta vuya hi leswiya swa extradition se xivutiso ku va ku va yini mahlweni njhani va vulavula swilo leswi hinkwaswo ku ve na mutivi wa nawu laha a nge a va na case la va tshete ku na swo hlayanyana murhangeri wa NPA ni ta tsundzuka i Manana Batoyi loko swa ha ku humelela ku na van'wani va nge a tshiki ntirho ive yena a endla leswi vuriwaka internal investigation so ku na leswi swo tala leswi nga humelela swi komba ku ri tivi ka NPA na vufambisi ku na provincial DPP leti na tona va nge ti fanele ti investigate kumbe a ti tekangi vutihlamuleri ka timhaka ta ku fambisa case leyi se sweswo boti ni nga ku kombisa ku ri ku tele ngopfu timhaka ta mafambiselo dana ni ta ku a court ku ya hi nawu NPA yi ti kombisini ku tirha hi vurhon'wani na kumbe ene loko yi ta appeal yi langute sweswo swa ku ri va tirhise ku yini va fambise ku yini case leswi ni nga mi kombisa ku jaji i swipalo xa swi veka a rivaleni swi ku tlanga la hinkwaswo so timhaka ta ku appeal sweswi ni nga kombisa ku ri a ti nge vi ximakani for NPA ku ya hi judgment but mi ta tsundzuka ku ri ku na xindzhuti xa NPA ku na xindzhuti xa mafambiselo ya nawu ku na timhaka ta women violence and so on leti NPA yi fanele yi kombisa ku ri yini yi ta ti kota yi ta tiyimela ku na lava va ha lava ku humela a rivaleni
yi ta va sirhelela. So swi tele leswi NPA yi fanele yi swi lwisa yi swi protecta kumbe yi ti kombisa ku ri yi ta swi lwisa yi ta swi lwela. So ku hi leswi mhaka yi nga yi swona kumbe la case leyi nga fika kona va tikuma va kha va boheka ku ndana leswi nawu nge hambi mo endla ko va matshalatshala. So mara va fanele va ringeta Botphete ku lwisa xindzhuti more than anything else. Se mhaka yikulu la a hi mhaka ngopfu ya ku hi nga langutela mfundhisi Omotoxo i mhaka yikulu ku se lava va ngile ku tirhaneni na timhaka teti nga humelela ve le ku ringeteni ku lunghisa ndzhuti wa vona. Yeah, lexi xikulu xi nga onheka Botphete timhaka ta ndzhuti wa vona. That's why loko na va tshame hansi va langutini ni kombisini va te na one point kumbe one fact leyi vuriwaka similar fact of evidence. Normally loko i appeal case ya so i fane i lwisa ku ri ni provini case ya mina beyond reasonable doubt. A va swi koti no fika kwalano because va swi vona na vona ku ri 2/3 liya kumbe beyond reasonable doubt liya I ndlang swona. So vele ku xopaxopeni ku ri hi kwihi la ku nga yivirisaka xindzhuti ene sweswo i mavonelo ya mina Botphete. So swi va tekela swa kwalano da swona timhaka ta extradition va ti teka kahle ngopfu ku ri a hi n'wi tshikeni a famba loko ho humelela a ready na yini hi na ntwanano na tiko ra Nigeria ri nga sayiniwa hi 2002 2004 hi ta na extradition at least ha ringeta. So a ku nga hana lexi va nga ta xi endla Botphete na ku ri va fanele va tisa appeal a swi vuli ku ri Omotoxo i fane a va yimela kumbe i fane a tshama tikweni loko Home Affairs ipe a nga ha laveki a va ha ri na choice. A va swi koti ku ya ka Home Affairs loko Home Affairs hi n'wi tshikeni nyana ha ri na swi va yekele ku swi lunghiseni hala. Ibe swi ta onhela Home Affairs mindzuku ta tshama malume wa n'wina la nga le Mozambique Botphete a ku Home Affairs yi pfumelele Omotoxo a tshama se na mina malume wa Khalanga no ma Mozambique na mina tshikeni ni tshama hambi ni nga ha ri na maphepha. A vu tshami nje ka loyiwani ka lunghisiwa swin'wana na NPA a nga famba ivi a tlhalaveka se ku ndlela ku swi nga hluphi a pfa a tshamini. Maphepha ya ri njhani Botphete i tshama a nga ha ri na maphepha ya ku a n'wi pfumela a tshama tikweni na. So i milawu yimbirhi yaleyi nga ku holoveni se ene loko yi holova hi ndlela leyo mindzuku hi ta tshamisa malume wa Botphete hi mhaka Omotoxo i tshamini ivi hi tlhe ku wa ha ri busy na NPA mara i ku tshova nawu sweswo so a swi tshamisekanga nawu wu pfumela se loko i ka hetsela advocate mi vulavula hi extradition so loko ku ve ku na nsayino lowu nga sayiniwa na Afrika-Dzonga na Nigeria kasi Afrika-Dzonga na kumbexani no ka ni nga swi twisi extradition yi tirhisa ku yini yi fanele yi sungula yi tengiwa kwalaya ku fana na sweswi nga le ku endlekeni eSwatini ku fana na leswi nga le ku endlekeni a Malawi a ni tivi a Dubai swi le ku endlekeni na. Yeah, i mafambiselo ya swona sweswo Botphete a swi fanelanga ku ri munhu loko a fambisisa siya mi ya n'wi teka a Nigeria ku kuma malimi wa nge ho fike n'wi rhwala ivi na yena ku na ti-process ti landzeriwaka sweswi mi nga swi vula ku swi le ku humeleni Swaziland swi le ku humeleni a Dubai swi lo stopa swi le ku humeleni Malawi i mafambiselo ya kona sweswo ya fika makumu a ku na ndlela yin'wana a ku na shortcut ka swona ntwanano wu tshamisa sweswo munhu loyi loko a ri leyi va ri i na timfanelo ti fanele ku tirha. Ne mi twile advocate eko advocate a khensa swinene i advocate Ntsako Terence Baloyi lava hi bula na vona kusuka ka Baloyi eka Ntsako Baloyi Airtenance lava hi kha hi vulavula hi languteka timhaka leti ti nga humelela hi sale leti minete ta 10 va ka hina mi ri yini n'we a hi hetseleni timinete leta 10 hi twa ku n'we mi ri yini timhaka leti ta mfundhisi Omotoxo muhumelerisi vavasati sweswo mingiselo Munghana Lonene FM 10 minute hi siba awara ya 14 la ku vulavula na vaxisati n'we mi landzelela ku nyana timhaka mfundhisi lava va hehliwile ku kumbexani va ndle leswi swi nga languteriwangi hi vona ivi nandzu ivi ku ya tengiwa va nga voni nandzu luwa wu herisiwa ivi se va fambini va ya Nigeria se na ku twa n'we vaxisati no la ku twa n'we vaxisati ku matitwele ya n'we hi wahi
ka timhaka leti na ku leswi ndyaku na ku twa n'we i ku vulavisisi byi komba ku vavasati hi va kumeka ngopfu kerekeni ku tlula va xinuna ku ve ha swi tiva ku a va kumeka hi mhaka ku kumbexana hi vo va rhandza xikwembu na ntumbuluko wa vula ku tele vona vavasati kambe a kerekeni ve ri va kumeka ngopfu se ho twa i nga ri kumbexana swi le kusuhi ngopfu na vona va xisati swilo swa tikereke na ku loko mfundhisi ku fika laha a hehliwaka hi swilo swa muxaka lowu swi va ku ndleka yini kahle swa ndleka a lumbetiwa a nga tivi nchumu mfundhisi ke kumbe a swi koteki ni vula ku ma twisanyana mhaka leyi ni lavaku hi yo mhaka yi kombela ku twa n'we va xisati ku a ho vula ku ho kombela ku twa n'we va xisati ku n'we mi angula mi ku yini ka mhaka leyi mfundhisi lava va hehliwile va tshame nhungu wa malembe hinkwawo va ha kayakaya na timhaka ta ku tengiwa ka nandzu kambe sweswiwani ni vulavulaka na n'we mfundhisi se va fambini ana mfundhisi wo sungula va nga hetelela va tikuma va ri ka xiyimo xa muxaka lowu kambe a hi le ka lava va nga rhanga hi le ka vo lava hi vulavulaka na vo sweswi matitwelo ya n'we hi wahi ka mhaka yeleyo na ku twa ku va xisati mi konake ka nongonoko lowu hi ku vulavisisi byi komba ku n'we mi yingisela n'we vo tala ka lava yingisela ku tele n'wini ku tlula va xinuna hi yo mhaka minkarhi ya ku tala na loko nga ni famba Ben Store kumbe nga ni famba Giyani kumbe Joni kumbe kwihi lava rhangaka va ni tiva ku hi khalanga lava i va xisati ku tlula va xinuna a ni swi tivi kokwalaho ka yini kuma n'wana kwatile loko n'wansati wa hi a kha ni xeweta kwatile mfowethu ku kanjhani ante mama ka mbora yini vafowethu mbora yini loko ka ni se a hi tweneni va xisati kwala mi nga kona nomboro ya leya ntolovelo 0860 002 543 a hi sunguleni loyi ni hlekani mani hayi ni presa kona kwa ni pfukile hi nga vona a kenza leswi swi vava ngopfu namuntlha se hi tlhe hi chava na loko vana va hlamba va ku va ya kerekeni a ha ha tiphini a swi nandzihi ene a swi kona ku mfundhisi a nga lumbetiwa botpet a lumbetiwa hi vanhu vo hindza vambirhi vanharhu a ri wun'we a swi ndleki mi kuma ku kumbexani va n'wi zonda kumbe va n'wi jelezela sweswo swo taniya hi je hi va vangani ka botpet hi tlhe hi mpela mihleketo ya hina yi pfumelelana ku a hi pfumelelaneni hi n'wi hembela phela vanhu lava va tele a hi vanhu vambirhi hi nga ta ku lava vambirhi va n'wi zonda mfundhisi wa hina va ye va n'wi kunga va ri two vanhu lava va tele ene swi vava ngopfu namuntlha loko hi vona vafundhisi a ha ha swi twisisi ku hi ya tsutsumela kwihi mina loko kerekeni se hana ha swi voni kahle a ni swi twisisi kahle na ku ya seni n'wina vo ti chavela hi swa n'wina swa kereke mi chava yini a va tshembi hi ta ku langa ye wini ku se masiku hinkwawo swi endleka hala na hala loko ri xini ve ri mfundhisi lo hala loko ri ene masingita hinkwawo ve ku na masingita se a swa ha tsakisi na loko n'wana ku ni ya kerekeni khale a hi tsaka loko n'wana ku ya kerekeni wo tshami xihuni me loko xo famba xi ya kerekeni lexi ka maxanhwanyana ni tshama ni kha ni cheka nkarhi loko xi fika ni ku yi namuntlha mhlwerinyana xi ku hayi a ni kha ni famba ni nga jahangi ni ku ha swi kahle ni huma ka swona ni nga ti kombisi ku a yi chuhachuha hi ku a ni va vundhisi lava na vo a va tshembile ene ku ke ntshembo lokuwani ku tisa hi sweswi nga le ku humeleleni ku ya hi n'wena swilo leswi swi tisiwa hi ku a ni sweswi masiku hinkwawo loko hi le ku swi tweni ka mahungu hi le ku swi voneni ka mahungu ku hala ve ri ku endleke leswi hala ku endleke leswi se mfundhisi loyi i fambini ekaya sweswi vana lava a nga va onhela haleni va le ku tweni ka ku vava vana lava vo sava vo jekajeke mfambini mfundhisi ve le ku tweni ka ku vava ene hungu ri le ku vulavuleni masiku hinkwawo van'wanyana phela hi le ku van'wani va lava nga kusuhi na vona va le ku va voneni van'wani va vavasati lava va nga ku lweni va kha vo mfundhisi wa hina a nge swi ndli sweswo mara munhu un'wansati kumbe ta tshemba loko se swi ndliwe ka hi n'winyi ka n'wana wa yena wa mampela na na metweni mani inkhense nkarhi wa n'wina mani inkomo mani a khensa 0860 na n'wana ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM enhlekani aye tate njhani hi pfukile minjhani n'wina hi pfukile a khensa lava ku vulavula hi yale ya mfundhisi
a no la ku tsundzuxa ka vamhani hi kuloni ku ri no it is high time hina vavasati hi nkarhi lowu tiko ra hina ri rilaka hi gender based violence hi tshemba Xikwembu ngopfu hi va na ku twisisa ku ri Xikwembu xi ta hi endlela hi nkarhi wo kona loko nkarhi wo fika hi ku xin'wana lexi endlaka ku ri va teka advantage vafundhisi lava va swi vona ku tshemba ka hina hi ku teki hi ku veka ka vona hambiloko va ta va fika va hi byela leswi nga ri ku swona van'wani va vona va rhanga va vutisa ti-information ta hina lomuya va swi kuma ku ni tshama na mani ni rila hi ku a ni na nuna ni rila hi ntirho loko se hi ya fika laya a ku byela wena wo swi teka inga ku ri u ku profeta kasi swilo leswi a nga tshama a vutisa van'wana se hi ri vamhani a hi tshembeni Xikwembu xin'wana a hi dyondzeni ku Xikwembu n'wina xi ta hi endlela xi to ka xi nga hi endleli siku rin'we kambe loko hi kha hi khongela masiku hinkwawo un'wana na un'wana u na nkarhi wa yena Xikwembu xi nge teki leswi xi lavaka ku ku endlela ene xi nge ku nyiki mhaka mfundhisi wo karhi loko u lava ntirho apply loko i lava movha kuma ntirho ku sungula kumbe i lava yindlu leyikulu inkomo botet Khensile mani Khensile tlhelo leri mi nga ta na ro xitsundzuxo xoxo lexi inkomo ku tiya ku engeta hi swona I can't a hi twenini na lava inhlekani ya a ni purasanga kona la i mi amukeleli ka Munghana Lonene FM inhlekani minjhani pfukeni minjhani tata pfukile na mina ni nghenela ku seketela vamhani lava nga nghena va vulavula sweswiwani ku na bibele ya vula ku a hi hinkwavo lava nga hosi va nga tela leswinene endzeni ka Xikwembu kumbe lava nga ta vona mfumo wa matilo so mara mina lexi xi ni vilelisaka ngopfu ku tlula mhaka leyi nga endliwa hi mfundhisi i mhaka ya ku vavasati lava nga ku seketeleni hi ri yini hi crime leyi nga ku endliweni na South Africa yi endleriwa vavasati kuloni loko se hi fika hi yima laya van'wana a hi tivutisi na ku why kumbe a hi zi hi nyika na chance ya ku u lava ku swi twisisa ku himpela a nga va swi endleli na automatically va sapota i mfundhisi wa vona va nga zi va lava ku langutisa ku kumbe a ni ngo ntumbuluko wu vula ku mfundhisi a nge endli sweswo ntumbuluko walowo se masiku lama bakhalanga a swi tirhisi swona sweswo because ku na vanhu vo tala va nga titsotsi va nga tumbela kerekeni and then hi dadi ke van'wana va hina loko hi fika tikerekeni xin'wana na xin'wana xi vula ku hi mfundhisi a xi tshemba because a hi koti ku tiyimela hi hexe hi vhela kana leswi swi vulaka ku tumbuluko vhela wu vula swa ku mfundhisi vhele munhu a tshembekaka mara ka minkarhi hanyaka ka yona a hi ti voneleni because a swa ha fani na khale swilo sweswi a va ri kona na tshemba na khale vafundhisi va titsotsi mara sweswi se ve le businessini vanhu ve le bindzwini va yime hi milenge va busy so ya mina ni khoma hi tingana ngopfu loko ni langusa vasati lava va nga ku yimeni va ba mavoko ku mhaka yo fana leyiwani u tshikiwa a famba for mhaka yo fana leyiwani because loko se swi endleka makwenu wa wena swi ngo hi vona vanhu lava endlaka ku hi ku statistics swa vula ku vavasati vo tala va hlangana na timhaka ta so mara a va report why na hi mhaka vavasati vo fana lava vanhu va ku a va yiminyana va ku vutisa va ku vutisa ku wena u endle yini ku va humeleliwe mhaka ya so matshan'we hi yima tanihi vavasati hi seketelana so yi kombisa tingana swinene ngopfu mhaka leyi nga endleka la South Africa inkomo seswamini Khensile tlhelo leri ku tiya ku engeta inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM i Khensile ni mi Khensile va xinuna n'wina mi nga va nyika nkarhi vamhani na n'wi vamhani mi nga kota ku nghena hi mi Khensile swinene n'wi mi nga tsandza ku nghena ni khomeleni ka na n'wani swi lavile ku ni mi twa ku mi ri yini na swi vona ku swa mi vava ka vitagera siku rin'wana mhlori ime kulunga kulata yini ka mahungu ya misava ya awara ya mbirhi mana siku lanene mi tiphina nongonoko lowu humerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula dzuma na mini nongonoko lowu landzelaka hi rito ra Ike Ngobeni hi vuhumelerisi bya Mchangani nhlekani wa n'we na valava nga kwala tlhelo ka n'we a wu yi mahlweni wu va kahle inkomo tata Edzani nkowankowa giyana lekhaphani uyikuka kahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela